A jalo fasa mo de vanga le fiafi e na ua fitu biru tu te dei le tu la e fa le tau tu fa wa wa Blue TV e ba se le por kala be fo i wa amatalia le dei fiafi o le tau ta ya e ba le we favor tanto o tiro ya e tu langa sa nga patia ya masui e fo i lo tanto o tino o tu langa feta lo inga sa ili ngā malo le tautua ina o ainga nuu mai ka le sia mai se o le tautua malo ma le tautua atiru. Ia ua ofo ili teimi am teina ili tātou proklame masania. Ia fiafi o aso te itasi mai lawe le aso kofua. Ia, se ia pa ia. Aso wharaile pe a whaiele o ni aso malo lo. Ili tātou ofisa au tū, ma le tātou ofisa whaasala lau nei. E manu kau ia i lau whanua au le lei o le fatu fo i o mandou i Aotearoa nei. A o le tō ainga o le lalolangi o na tafa te tele a walanga o te nofo i lo ofisa ma o tilo antu. I le ifoa e o vaalele so o se vaalele lama. Po o feale atu nu e malanga ma iei nei vaalele te tele pe la iti. E kifa umai fo i lalo la ufa malama le itua dua o kamera, po o cameras. O te vaa ai e tuai le fasifo ia ma le whaia e o leo ese a vaalele. E tau mai ai. E ese le amana i o le nei e tunu o New Zealand. E wo ma paanga turisi e tafa fau mai, ma tafa fau atu. E a o tangata fo i o ainga o so se tangata anu o New Zealand i Aotearoa nei. Whaitalo whale mau wholofa ma malo atu asiata. Aua fo i le a vea le whaia inga o lau au po. Ma mea wa te ia fo i lea wa ese au fika ioi wa e fa misa ti na le ainga wa e alua tu fa fa inga ruenga wa ke wa e fia kap o e kire mama fa wa e fia kap mama ya tu langa ese kai mika ko o inga ma inga manala ngona e le ai fa talo fa tu de te bole fia file aptari fo i por club wo ma paanga ma mai le Blue TV e mai se le proklame le dei o le tauta ia e tafa te tele o le nei lano langi. Po o fea lava o lo e maua mai ai ia sia ata tu ai bese fo i o lo leo ia le dei taimi fo i le longo puia li ino le pa ia ma le mamalu o Samoa fa malo fa i o le faiva. O putua vao o tongi o se seu o langa tila. O fa pulo le tua lima fa malo Samoa fa i o le faiva e le faingofia le tautua. O upu nei tātou te talatala noa i le aso ma le aso, a e le whaingofie le whaatinoina o le tautua. Tautua matavela o le tautua futoto, o le tautua tua vaima, le tua lima, o le tautua upu. A e a la le tautua ai tau malele, wai e kasi la le ngei koukua. Ua mantua onga ma lai le teimile nei. Ioi, o le tautua ai tau malele. Fatalo fantu le ia te oile rivanga o le fiafi po o le ala le tu inga tautua o lo e faia ai fafta ia tu ma fa malo atu le fai ngofi au fo ia te fa lo tinga e ye kai mi alu fo ia ka fa le fia ka ku e alu fo ile sistemi fa pe a e sidi ale o langa le pa langi e se fere pa langi e ta fa wa e sa ala kala e ke vai o fa putu le pa langi e pe o fa putu le loi ia so le lei awa a o me timu nga lo lengo fo malafi ai a wa ia nga fa apu e fa putu fo ila le palangi ia awa fa mo te fa wai travel the world e failanga bucket list e sa le bucket list ale palangi Paris, Rome, Hollywood, Savayan Hotel, le Langoto Beach Valleys, le Sanita Hotel, yeah, and so on. Le Taufua Beach Valleys. Escuse, la vea le bucket list al palangi. Kusa o le oiloa mai e tatou whare mataanga I Samoa, le Amoa Resort, o la vea le bucket list al palangi. Ai su e kunga le bucket list al Samoa. Maliu. Uncle, auntie, older auntie, Whaipoiponga, cousin, never met before. Awala ngai whapenga, e kusi e mamea ngai au kawha. Wedding, cousin, never met in my whole entire life. Ia e saunga resi, funeral,
It was Papa's next door. It was Papa's friend. He used to go fishing. And so on and so on. E whapea kako. Ia e ui o lea. Wa tātou masani fo i o le natura lea o tātou. O le natura lea o kako. Wa kako masangi ai lava tātou ia. If you ala fo i le tau ave ese le tama mai Samoa. E le mawhai o na ve ese Samoa mai le tama. Langa whapea ngale a ngawari a kako. E mawhai o nga e ave ese a mai le tama ma Samoa. A mai ku i New Zealand. Po le kenge mai ku i New Zealand po Amerika. A e le mawhai na e ave ese a mai Samoa ma tutonu o le tangata lea. Po fialan me fiaro rua iai. E o a fo i sala e rua ngofo ai po pare sikinga po e su e ase me faisanga saka. E sa ala tala. Pe te alu e ave le tama e nofo i sainga, pe ke alu e ave le keinge Samoa e ngofo i ko lea, po o fea lava lea kungu ufa mai e le, e nofo lava e faialanga sa pasui. E kukar sa pasui, e kukar kare mamoe, e faiaris ko inga. Lenga fo i le mawhaiana ave e sea ua tātou masani ai. Ia, a talo fatu lea yanti oile nei vanga o lea fiafi. Wo mapaanga mamai le tātou proklame me se fo ia fio yo le tala le lei fa talo fatu. Yo e le o ngalo ia te au tau au whainga luenga te tofi le tua. Ia mo tau whare tua, ia pere fo ingo ko whare kua. So le langa iei whaiwhi awe rengi whare kua. No wha pea uia aina o a fio ngai pātele. What do you think? It's an open discussion e ufu ite o le kau ke whakarofa. Ai langa wo umana tua. Wha pea uia. O se tū la fono fo i lele a e kalesia. E te tau ona whaise to a luor whiwhi au, isn't it? Vanga na ai le kalesia katoliko. Ia ona o mea aianga so i fuama whiola mai ai le whaingo le kalesia e le yangi a mau pakele o whionga i patele. Leu tero o tera noa antu i patele fo ia leua na patele ia o le la valo leu tue whantu. Ala ngalawa wikaka e sere kausua makua o ngā kausua mingi o pakiri. O tero whai atu la o patele, a leu te whai atu. E iai fo i whai au o le whato a o iloa. Na ule ka ue ka lesia. E le heingi ama. Fo i lele ia meipi wa maliu. Walanga i e ka lesia e pei o le e whakasa ea. Kere ilo me kisi. Correct me if I'm wrong. Ai o te lo fo i le assemblies le a Samoa. Manisi o a. E ka kaunga whaise whare kua. What do you think? E ise se isang karimanga ia ese mai le whau. Ia e te tau wa, e peno whai atu. E li wha pia a me ua atatu tala noa le mta upure o na tātou wangaleanga inga lea ia pe o tātou whaitala le au whainga lea i ele o se mea it's an open discussions wa o le tūlanga le winga o lau tala. Ia e se mai laere kama i de kele i ora kama iskonti ia le sau la a koe lungo social media e ringi whaiwhi au ngā mea I don't see them as whaiwhi au. Ioi, wai pio tātou wa whawhia ngai ngā, me tau whawhia ngai ngā. O le, o kangaka wa osi whea ngai ngā. Yes. O kangaka wa osi whea ngai ngā, ele ngaka, ngā osi le lako whea ngai ngā male ngu upure ka le sia. Ia haura ia, pia mana ia le ave peo le upu fo ile le whaiwhi au. Whaiwhi au, fai o le whiau o le tala lei, no ngoinga whaiwhi au le atua pe ava pe o le whauinga ngā. Pe mana ia la le ave pe ia i la dou ie, po le au whailaunga, ai o au te le fia ave le whaiwhi au i kamafu i e le i fuwhai mela ku whaasoa i lunga, whaasoa mai upo le atua, ai le o kausiangi e kalesia. I don't call them oni whaiwhi au mai ia te au fu I don't believe they are whaiwhi au or pastors or reverends. Sa o ela o kala le ku whaiaku. Lango luki fiu te whaatalofa. Ai mawhaila no whapea atu. Ona o whaatalofa atu la ia ave whi au o ngā rue ngā le atu. Pe mangaia la le wharu penganga. Ave whi au. Wai ese le ave whi au. Ese le whai whi au. Po le whawhia ngai ngā. O le whawhia ngai ngā ia. E whito I tonu I whai whi au tausi e kale sia.
ai fa pe o ko se so e kalesia ai nga o nga yau me amalu ai nga mana I to me fai fai ia ili to dia la na me oni fai nga fa fe nga ai fa talo fa tu po le lo winga yo la utala so se si ya o fe nga wenga le tu po fa evangelia po le la vala nga wenga lo fa talo fa te o nei time al talo fa tu ile anganga e tu mo ile fia malenga fa alo ya te o tu malava ya me se lo la to te lo ta to ngor programe ya si fa ya la sa ukala ana po la il ta longa le na umana po vai a kunga sole ua esele le fau isi au wari ia malatou tala e kei rola utala le se ifai atua tole wa vivesia ia malau lo vale pe no fa tu so ole mele se ia ka alonga isi ia ko inga far kapua ya o isi la kangaka o ie te loa moni ia tu inga va o ie e ke va isi ka ngaka a sau ngei ka Carlos si mai lima praise the Lord hallelujah so la uma merikusi pa ia me uma so e uma nga e nga ni ai vai ka se palau vale paka mai so de fa mo I faingo le langa ele le ya lo ai to ai malolo fa tamari a e sua foi ya e peke fa pe mai ya asia ka ya so fe au pule ha e kiro le leanga le ka ke felengi e ka ke felengi ai o kere fia in kanga kai lau vale mai runga ai ka ke felengi ai tag mai ai fu maka ikama ya honestly la utala le fayat e mana tu foi la o ele mafainga e kuku ai do morko fale e palau vale fa ale o kele e sa ola utala and this is serious le fa tu la fa so moni ya le a fa pe haru fo I vai mbo ko ngo unfriend oi maporo ka ku oi what too bad kele lau language ugly it's too ugly ai a jaula ia e fe lo fo ia te ele fa inga kama fo le la ka ke ro ala sua ai le o le palau vale le te fa ia tu ai palau vale ele te tau ia tatu na tatu tu tapua I fa pe na ma umai la ia le wa pa mai fo walanga o lo wa tango mai le me fa I lo loto a le la o le leanga ele nga o e mau ma ku mau a inga ngai ke fai ka oi o le ka ke fai ka mai la va le ka feeling a le me ia uma ele le ia lo ve vai me ala ka mo mana I ma me le no fia ia le malolo le tamale io e tau le pe o malolo le ori o tau tua ma e kau faul malolo le ane man o ta mali I o malolo skamo ai a malo foi la e se le man ia ngana foi le ai o fing kala nga le mea a te tango nei la tu fa tasi lau ngana le mai lunga ai o mai sisi kaimi e ke kango ai e kango share mai sau la unga fa ale nganga ma share mai ngiau me fa ale nganga la fai ai au kilo ku la e fa ale fe ka wikele mar palau vale la po ale nga e fa mai o le matua pepe lo le ko inga me lo ma fa ya e ma na ya nga fo I me tu pu testa ya yo te lo la fa ta ya na po o te tau o I wo lo ai e to a tele le au so lusa zali ani sa fo yes o fa tu sa o fa kusa ku le ungor ka longa luangi ma le ungor ka longa mua ala ola le au lo vale lunga no ai le unisa foi ale la bo manel ta longa lona rua ia wa mato fa ia ina ai mato te tau ma fai ai pu leo mato loto ngoi ai ole manda ia le fai no zela ka ko fe ro i le fai tato feloa ia I le finals e si fakura la kala wai mali ia o le lilo tau tua po le via o le manku wa I fau kasi ai le leila le fau wala kama e fau mali e vo ide le si fatu la utala wa me mali o ngoka ika saka ngo foi Brisbane o le ala ngei wala ia ngoka au ngei au Queensland ia a e fe si di mai ia kia po o ai se kama ka alo e mafua ingo au le au a Queensland o le kalimongi a mar fa mau
o ke le ro po isi ka maka o jo ke le mana po isi ta mata alo wa fuai ai e ma fu on o lango si aule ona o le stete mua le nei o se talia wo fai malanga ia ia sola sa o no fo i mo sina vai tei e vai lai le loio ke ro ka malo e u ia la ngo ka vai ko sa o ko e hei player se fai fai ro ka ingo ia i va tu fa fonga na tu no a fo ingai lai la ko ka longa yu la lingo diki la ko kala pu funga okay lo por que lo players ngai ko inselangi ale maroons e se lo taita i kala pura ka aro io ai ona e peo ina wa li fai lava ai a fua tu la ile tele na itamiti sa mo ma ka mai ki o mai avel tato au re to sa mo wa ko halo pulo na ya lo tato wa tunu kama leo Stephen Crichton ya la ngor kama ma to sa tawa io al tama sa tawa au liu li ar kama ka fa ngu ari im fo papa ya ma i fo i pe vai loa pa lo li le si pitol tam a sontina ya manisia tu ti tele walanga e kele ar ka kai loa al la al tam Brian to o ka ma ngai ya fo yo le or kanga ka so le pu al matua loto lava man ia tele ta alo tama ia oi foi le skaku kama fai hippie leo Jerome Luai se le man ia foi le ta alo ia ma to tele alwaku ro merga mi ki Spencer oka alwaku war kamalo so ese la lo ta fia foi la ia ia man ia le tato faino ioi mana o foi le te faino ia ona mana ia leo le atalo fatu la mato o tapo i mai no Queensland ia mali li ia nga so lo si ko e koru e pe fa a fa mo a makalong u fa no ko mo le alo ka manga ioi e fia ai fo ir kan kari le me ari or fa inga ioi e ila me mana ia me lo ta fa inga e ka ke whakamari i vo ile le vai me tangata. A waka ape soro me o le me or cupcake sa irungo o mako whare. I rungo o lau. Ka wangana ka ikasi o le u makongi. O ke sainga ia, le pepa ke sainga ka ke rungo o lau. I te vai wasala lau soro varu ke sainga. O au fika langa, e fika e ue ia mo o e lava ia e le se mea la ala i fuanga i roa mai ses. Ai le ore umana ia u fangu e lua peto. Na te ia le wa esa uroa rea fai me maunga mai singa u pala uvare. So ai a umane o rufia tama ia mau fai ngā mea ai ma me fai. Ia fatalo fa do congratulations and new sa welese. After te lea ioi. O le wale usu mai le matou pule nei tai au. O se aso foule nei wale usu mai ai. Rono winga ya tangia mai na matua o ina se ingunga le pule. Na matua ia o inga se ingunga po ana fai. E ui o te le i whaalongo i le nei tangata na ta alo i se lakapi. O te le i whaalongo pe no utango fo i tau su e su enio nanta i aso tala vou. Pe o te mauai o tau ofu mai se ofu lakapi. O tasi le nei tangata mata leanga le iai nei. Ia, au mua to vaenga. Ia, o te fie whaasisi latu. O lea ua ioe merisa rianga le lei. E le ona ua malo le awa ni usafo yo ze mai esau kisi. Ai ua lofa mai i lou aisi atu dungo le porukalame. Ioi, o le ala uanga le lei mai le sama rianga le lei le foi na wha mea lofa mai lo utiesi Queensland. Fa mai ia asiata. O le a watu le ngai whinga tāne mo tāta matua aisi mai lungo le porukalame. Ia, le ala ia nofo fia lono wingo le tālonga lono tōru. O le a ofu ai lolo tiesi New South Wales. Ia mai tauni to teu le lei awane tau sanga fo. Awa o le a to siampini lava maso o lava le tolu a Queensland. Ia fatalo fatula ia lea. Ia te auto lava. O le si vai ngalo te vai to le songa fua. Le fatau no oi oral submissions fo i o le pili. Atu yono mo le sitseni. Ioi. Fa nga solo le atele sisi o to ngam to fo yo la fia fili nei o lemba wai le ava noa ia tato fifi masani masunga le loia ia sauni
seleni ai ma se foi ia o leisia o polo wala ngo ngoa ia le la mai yo le sunga le a to mo fui Nielsen Peterson e longo le tato proklame a o le ia fio mai la le sa se lu o le uso le nei po nei tamari e ele tato fa tatal noanga e faia fa pito ile a fa le fa to 2 minuti ia o te lo ai to no mai lo le tamari ile ia ona fa to no le tato wa fa tatal noanga o le mana ia ni sio vai nga le tato wa fair se i toe fio mai le sunga le li loia. E nā te toe whaalau te leina ma tau mawhai e whaafai ngofie ina. Le tala talanga o le mata upu le vevesi ei nei. Ia po le ua mahe au na toe whaa manino le fio ngata mai tai pāle mia. E tu sa hai o le fina ngalo fo i mala fonga le whaipule o whale la tai ma sa matau. Na ia sau noa i whaapea e contempt of parliament, le government, po le kapeleta. E tusa ai o le latou le aloa ia. O tō finga ia na pasia mai. I le toe teu teu ino le whaavai matu la fono le whaamasinonga. Luafe lu sifuru. Ma ngai a fo ila ia. E tō ai tau nuu mai la le sunga le lilo ia. O na whaalau tele lea. Walanga ia le fasi whaafātala le sunga te maitai palmia. Lea sa ia sau noa ima whaapea mai. O le tala le whaamasinonga. E sori ku la fono. A whaafai ngofi e le kauria mea inga whai le lua wheru se furu. Ia esi tato wilo ilu. Pe maa fua i sea. Lenga teilia, o le tele ia o la forofonga ia e me se fui o le vivela o kokongu. I fe la fo la fua inga la via. Ia awa fo ili tala noa ina ili nita imi o le usu inga o le fono e me se fui. Ia o le tala whaata tau au tu o le tope. Ia ele rei fo tau sanga ma le tau sanga fong. Ai tato ia ila ile nei vanga le fefe tato tira atu malolonga nisi o aso soifua ma aso whanau ia mwhai fo na tu ina mai tato proklame wa fo dei afiafi ia momoni tuai lo whaanga ma whaamonianga ia o nei fo ia aso soifua ia il whaafonga baua fo ia sio tato batuno ia o le aso whanau mua mua la tato atu iai o le aso soifua lea o le tamaitai o le mai kai pole li ile la fine ia le na Vicky Esekia ioe so ka ngosu e mai il fai kaunga ia le na tonu lava a la toka fatu sanga o le tamaitai ia Vicky Esekia ioe alo fanga e momori atu i melepone au se talia ia o fanga ia na mai sio ainga ia mai se fo o sio anko fa pele ia le sa sende na mai lungo le tatu wa messenger le tauta iai. Ia whamuri a tuaira tuanga o ro whātau sanga Viki. Le leile tua, ia fwoi pere malosi, ia wāre tupu ai. Te tonu o le ainga, mau fwoi le poto, o lo whanga mai a siata mani tātou puklami o le tauta iai. O le isi aso soifua o le a tuanga, o le ono se furu ma le ono tau sanga. O le tama ia funga sako la whau. Ia mai le fioanga o tapu elele, ka lo whai. Ia, whamuri atu le atuanga. O lo waso soifua. Ono sumale ono tau sanga o le tama. So uka o kikiroki i. Sa, sunga ya funga. Sako, o lo whaangara na mai ia tasitone la whau. Ia, ma ainga malava ringa te fo yo Samoa. Ia, ni usila ma Australia ma so sta for keropi. Ma whamruia atu ai. Ma asia tai lo wono sifuru male ono tu sanga i lungo le proklami o le tau te iai. Funga talo i le tue toe whaafua lewa lo soifua. Ia, ma wane malosi e whaaua wai tiute ma whaiva. Ia, ile rei fiafi manisi lava wa atoa o tō wasa soifua i le so whaamanu i atu o tō wasa whanau. Au so foi mole tolo whaanga so ngar whaafia inga ia pasta tuli atu maseti nai Flex Mia po Hastings. So ngā Anthony, ia, le mafuta mai fo ngore tātou YouTube channel o whatele atu. Ia, siata mo o tō malava i la loi Hastings. Te lopa ui o tātou wasa soifua. Ia, pe koe kasi lea. Happy, oh yes, tā lo whai. Maruia lea tonga rodo tau sanga Talia o Talia Anessa Corrine. Whamaruia ia te oe lea whawhine, maruia lo wole tupuai. Lo whanga, mai au ainga, whasisili lo whanga mai au matua. O au nese. And maruia, wow. Talo whai ali. Happy 6th birthday, talo whai le vitua uloa tua. Ia, o le alo lea o sia u wofa pele sunga ia au nese Corinne. Ora kama fo ile le sa e loa ilona ino fo ile se te whano le sa ta mo e ai. I le valu se lau maila
so o se ko inga se lau e momo e ka malo e le iro ka male se ladi ya fa muri atu la le atu ngor fit a ono tau sanga Talia Anessa Corinne ya fa muri atu le por kalame me se foi o nei se ata mar tau te ya e lo fa le tua te turu inisi tau sanga stele o lo so fua fa muri le atu ngor fit su mar fa tau sanga o le tina ya siolo mua ngutu tangata potea siolo mua ngutu tangata potea manuia tele lo wasa soifua si o mātou tina peleina alo faanga mai lau whanau mau ainga atoa ai mese o Ramona. Ea wha upopo ai ma alo faanga mai le tauta yae, ya siata, le tatou proklame e Blue TV, manuia tele le atoa ngore fitu sumar fatu sanga o lo soifua o le tina. Wha manuia le tua, wha fua leva foi, ma fua ai nisi tau sanga se tele. Ea manisi lava, wale tō lau atua po ole mose no au ina mai tō wa soifua o nei e failonga iai fa amanu ia tu le tua yo tō wa soifua ta to atu malonga a foi mai fa failo ia le tua o le sunga ia Wallace Sititi po le fionga ia le malu se mostiti o le sa kapiteni fo ile tato au le manu sa mo e tō sanga o dona ia tu se faisina tato tala po fea u fai iai le tatou tama ua piki le o pleki pe mai a tatou fasalonga fa business Le SMI Hardware, Building Samoa and the Pacific. Le au nanga mo so se mana o ngai mea faufali. Fafso ta i le mato ofisa i Samoa i le numero 255 iwa. 255 iwa. Ua mawhai nei o na mato ngau sia ina so se tu a inga o frame ua mea, steel framing. I se tūlanga ua mauti noa le saunga le mu ma anga ngata mo so se ngaluenga. Whaapea le ngau sia ina o apa i so se size. Maua ngalo e mawhai fo i na mato whaatinoina so o se tūlanga i le tūtau meto fabrication. Whaatinoina i te tonu lava o tato lau whanua i Samoa. Ta ila mato ofisa i New Zealand le afionga ya Leslie Wolf i le numera o luatasi valuru o 5 o luatasi valuru o 5 mo so o se whamatalanga. Le SMI Hardware, Building Samoa and the Pacific. Mo tupe whapaponi Samoa, mana tualoa le Pacific Easy. Olo whawau pere tātu whapatoa nao le 5 tala te tongi mo tupe whapamoli pe ae whaunga ina le Pacific Easy mobile app. Olo apano fo le direct transfer te posi sa wailo tupe le tātu account ma whaatino la foino tupe whapamoli lungo le telefoni ai ngā whapitoa. I oe whaasauni loro teimi mau tupe o taunga tale pensini ai whaunga le tātu Pacific Easy app po le direct transfer mo tupe whapamoli. Olo apano fo i o tātu ofisa i o Tara o Tāhu Huma Mangele o tātou la silia ma le fitu se furu wha sopoli ai New Zealand. Mo disa whamtalanga wala au le o Barcelau o tasi ono po numera masani au kilani o le lua fitu ono fitu iwa fitu wha po le lua fitu ono fitu iwa maru wha Pacific Easy o la ba anga mo tupe wha mo boli Samoa. I've done my bowels screening test, son. I'm proud of you, Dad. Oh, good on you, Uncle. Easy, isn't it, dear? I'll post it for you right now. Take another, son. Let's go!
Ollie, hurry up! Stop mucking around, just send it. Game's on. Family, make bowel screening happen. Or super limbe no tau te nei tu la e fa e tau tu fa wa la Blue TV mar por club le tau te yai ma le malo tau te yai mar blue e favor ta tu tru o le fiafi pero fa ya tu fo mai mo se no ma le ya fionga ya le malu se mustiti o le kapiteni le tato au manu sa mo sa yai longo longo a fo i ona time ai o le tua a o le sunga ya wale stiti ele to na ma le ina le numero valu tau ua ali tatou au le chief se uile maruia tau mawhainga a o lea ua saufanga ma filifilia mo le uru i taimi i le au tele a Nipsila le All Blacks fatalo fatu i lau fionga le malu le vanga Ja, fatalo fatu i lau no whaasiata fatalo fatu fo i ni whaafonga tapo i mai o se tatou atu no i au whainga ruenga pa ia le atua e mesi foi tupu matamari sa awa matamaita no lo le tatou atu no ja, whamalo atu le soifua, mata mai lava i le i ngi me i kau inga me ka ala ia me sini lea e maua ale soifua manuia i lau tau wha mesi foi le ronga foi mono mane tatou au whainga ruenga malo soifua manuia ia hataro fama tate au fofta ilanga le yo le tua Ya, ele fo ila ufionga i lungo nei studio mani tatou por kalame mas ya i nisi fo tau sanga mani fo taimi e a fea i fo ila ufionga e tu sa fo oro to mai manga va ai tu langa i talonga me se e be tai fo ila wa fa ba sero pepele nei fiafi tai wa ta pa tu li le tata ya se e fio mai ya bo lo fo tatou ai ni matati ala wo lunga au si ele soifua ma le ora ya me se fo yo alo ma fana ya ona mana tu le se ia fea ma se ami fanga se fina ngalo fo a wa fa mu yang ale tu o te lo fo yo la fionga ma le fionga fo tua on se tasi o ma tua po se ta ma pito i siri no fia o nei va yes ele to na ma le la ino se big news le mo tanto a me se fo ila to lo a va tu alo ma fana u tu la ngota longa o le fa city la ka o sa o ai fininga on ka ko oro le ku e mati mai io ale la ta o sa o ile po le via filea nga sa wele la un ole au mo le filing ole au o fesa e ai ia ma frekua a o fesa ia ile kamar kai milea a ole aso la ngonga a ole la ole au sa e karikongu sa e manantu ole tai milea e mo foi na vari mai lo fionga le malu te fa mo tai asiata a fa solo ku pe kalia ku i lau fa fisi mai sa o Wallace sa i la lo Hamilton te mila sa rolna aso ato of Cecilia tu pe na longo atu e me i longo atu e si man tu vo yo au fa pe ne e fa lo mo i tamata alo yo nga au tai le news ia peta yan le mo fa mtalanga e o te me la wei au i longo ina pe i longo ina ia o ma ua maltinau la inga sa mai o ini e le taalonga ni si o fina la titi taalonga le first 15 Auckland Girls ia e fitau ia e mai fo taalonga le na wo to wa se furu e te le lima e man to a fo lima le la wela ia ma te o ile e mai fo le pe wo bus fu lima e te le lima ia ka kope ale o ngai mea i ngā fiafi ma o mo tumu ana i tangata sa matamata talo ma ora les basa vadi mai e ki e kula ne telefone ni me go vole sky em fain con e ki telefone e ki kula ai la bo saule laura ale te i ola i fe malai vole Auckland University Rugby Club sa fai na talo ia le ala ma mai le ma sa vadi me fa longo mai ai ni telefone ni la vole ia wa ka kope ngi ia fai ia mino makanga ka longa le ali ma tamala titi tamtei ni lai
ia o le maua le fale sa fo o le fale ia le wala langa maka le telefone ia sa wale o le au ma le mak sa vadi ia o ma ke ia va kai ile lau me le ia ke ara ka ia ma fe vai ma ia fa so foi ma fa kai le li ma fe ka gi ia nga ia wa ma ko o le io ke le ngi fa mo ma o le la o ke le fongi ni ngai le fongi na ngi wa sa ku o le mo ke fa mo mo al fale io ala ngo wa tope lau le taimi ma tope lau o tuai le umal talu ia ke fongi ana ngi ku sa langa sa o le su fo ia ngalo ako le ro ako po isi ka ka no mo talo fai ia e lo e foi bo eu ke ngai ko nga ka nga zai nga wa sa fa tu lia fo inga e maka nga talu nga le a festive tea sa fa ina atamaita ke ali lo ke le ko kamo e wa le speak ia mo mai mo fe lo mai tanga sa mo na sai na ia ke ai fa kai le wo kali mai le se reaction se for tua ia wai pe de kama o kinga foi lan to wi o fiu ka o e wa ku nga le kangi vangi ia va ku ia le se ia ma felo e foi nga istanga ta sai ia ma fa ale lo tu to fa ale e ma lo ko ko ka vale ira ma fa na ma so sai ia ale lo ku va fica ia qua o mai lo le fale ia qua ko replay lo le mailing inga le fa ko ya sa o lo ma fa o le po ai ko le au ako wow fa taivi ia lenga le o langa o isi o ke le longa isi tama masani ona vala au fa pe nei ma la wai luma o mare ainga fa papa kiu tu langa le fa telina ai se au wana vo ia le tu tau fa io ai se ko fa kura la tala fa tai le vaenga o le io o le taimi le o le filfilinga o le peleki la tu fa fo ila o fa fili tu o quarter finals semi finals wai la o mai ta alunga te tele nei ile step up mai as yo walo ala tali o e mai se fatu o se tamata alo man kapkengi le mang Samoa nga e convince o e lava ia tatia ia raisa man la to filinga ma tala ma tu tangata but you yourself o le captain ni man Samoa sa ia nga e convince wa enough le performance show walo nga ke making ai o pereki pesa ye se tau dia te oi va pe maybe wala ikiki kere maybe o lo ia so tutu maybe o balanga atala no le li o le ongo fiku va o langi players le kau fa wa la se finanga ia foi sa ale mana tu foi le ia wa ia tu era performance for le time ia o mana tu le o lo que fa pe I think o lo ia mana tausia ia wala udia le au pike le au pa do level mana to le ititi ia se finangalo o le coaching staff o le Blacks ava tu foi le mata ona fa masang develop fika ko le si World Cup o le si fata usa pa ko develop fa masang ko o quarter finals man semi final e monia sa mata no ai i de feta longa ka fa longa kwa lai okay lai ko ai ne kulanga pe ngai la ko preparations mai si mai si kam ka ala me la coaches ma o me fa ftai o le moto i le lei o le fa foi no o le management o le vanga o la to place e man tuola o le se le i tolu e tau ia ta longa mua so e le ta lo e off le playing 23 le e no mo no ta longa len fai ma mo na Pacific len fai lo le sa amata le pela o inalen sa amata mai lo na asa we ala ia le ia bench list ta longa sa wa i ke ala wa maka mai ala ia o mai la fai la ia starting 8 e pela o langa confident mai si ta longa le ava ta se foi la mane lango tu tamai o Luke Jacobson ma o Rio san benefit now ia me foi tu pova e pe o nga wo comfortable la ia foi le environment e ongo mafai paua le vai aso le fai ia nga okay au pe la so lua e ari ver so o be video
Ei. Ya, ke o fa ko la o so la lo ma ke lunch ma ka ka. O wa lo le la lo ma ka ka no. Ya so lo nga o fa pe. Ya ka ke masangi vo ila di kula nga wa ka long ke de. I mean, it's a big game there. Yes. That's what. Ya o so le lo ma lunch. Ya. Talo fai. Ya, mo le o ko sa. Ya ngala ma ko fe lo las faleli as ko nga le fa no. Fa ka di ro le pe la ki da so fu wa sa we lo li. Ia te aula ia a e whaariso whina ngalo. Ua maku wa kilingi a ko a le langonga mai o le whainu. Inga mo sanga usa. Awa au loa. E sili aku le kele o le news nga. Yes, maybe wai toi whaifoi, me toi whaifoi. Alo winga o le te tana. Wata fia e sea uma ele le manuia o tomo whainga le sifi. Tu lo le au tele. Awa o le to tele o manto o ia tea. Ele na tia na whaifoi ala utala ia. Po aia po feta o toileta o tonga o le whaino ia. Paule mea. Ka pua i uma ia piki ia ka mane ile au tele. O le talale whai ai. Ma e kaumu whaifo ela e apopo e fui whangau. O e kua kana le whai o le umi o launga lue whamaoni ma le le whanonglong ki ngā i le uwalaui. Po le ari ka lengi po le ari o le sua ma lie fo i le o lau ingu whamungi anga le. Wow. Ia. Pia le kalanga e whai ai. Awangi e whanonglong ki ngā. Awangi po le ale umi o lo whamaongi. Ia. E so walauinga. O le sua malie fo ngā la wingu I whamungianga ma. Alea. Ia. Ia pe ia le nganga sa whaafika e fo ngā fias. Ei. Ia. Ua vongo whaare ma kāna wha fo ilvi inga whaafika I le kua ma. Fo ilvi inga le kua wan whamungianga ma whanga. Whaafitai. Le malu. Ina ua umaloa la na lau mai le au. O le ala se kai minga lua ko ngeki ai ma le akadi I penga vese video call wa mo whainga video call nei taimi o le ase whaina e sa unua le vangale. So o lai lau mele au ala o kangi ke fo. Oh, mo vili mo italo. Mo vili mai si o ka di wa le FaceTime. FaceTime. Ya ngi ala mo ke feo so ra fe lo ai kuile a ka kangi ke von ke va ku la sa wala si le German ele si te thinging fa la wala. La I dungo ke von ala o vili mai. Ya wa ke fo ia ilu. Talo. Ya. Ma ko filo I fio e va kula ia kalongo me pe asi o le falling ko. O le falling ko e fai de suma ngai ma ko ai ngo isa mo. Ya me swenga I ma ko ai ngo mai America. Ya wai fo mo ya le fa o le se si o ma ko ma ko. Não vai que la ngunga que mingane le loko fa kasi o ka ko community. Yeah. Me swenga po inga isunga fa fenga ma. So se o fenga renga le ngai message na maku I rau ket fongi ma ket fongi. Ke lei longi kanka. Au tau whai. O foi le o fa fekai. Io. Ele kom whainga le ka lo. Ia pa ala ka le fa fekai ma vi ere. Fa fekai foi ka poi. O lo visiti. E te malo si le unga inga o na yo wano I lakapi. Ona o le ute visiti atu o or kamalakapi. Wai ya la isi ko inga makua fo inga le a foi ngo la kapi e make sure foi ka wa pi tau walu e mama fa hard le fa peltania ko hard ne po o se tamai te tu wa vanoa la vai fa nau po fia ka longa fi e fa le tau so no vanga le Sa o tu wa no pola ka longa e fi ai. O le le was ala ikiki mai au fi la kapi. Ko foi la so le sa fa nau sa mo. O ngo vai aso tano mo fa nau ai wa tu lo escoquilan. Na leongo vai aso. Ei. Ke le lao longa o langa sa o le fa. Skokilangi ngelangi ma yapa. Ia uta he mi fo. E ke me mo ke feo ai la kapi. Voi la fa na o le si o fina na to Amarante. Sa netball ko e volley ko e la kapi. E o ke mingi. Ia o la kapi a le fi. O lo winga la fa fi. De ai o te o se longa o vai atua. Es me fia que le manga voi fossile me le fia ai le loto no tomatiti a pero la fia de me o ngala ka ke ava ko lo ka no lango voi malo fa fitai o te fiu o te le o mana tua la ufionga le malo o ai se isi tama manusa moa o le professional era ua ausia e sonalo le All Blacks
o te le o mana tua te ua misi a te walanga e ia isi o tamatu ai o le manu sa mua i tua atu pe o le ele au Akira Ioane wa le te longa but o lo te tala no atu tu lo with a lot of respect ia Ioane lango o la ukamanga mako o la pisi o le par pui pui o le Ioane o le mo leo kama o lo te fiwa to e tau mana tu le tau le taimi le o professional ele la kapi ma fa so ma ile tau taimi fo i pe ia isi po o le mea o la fionga o le urua i tangata mua le le o tu puai le tu ai nga a faito to ale nei ele ngata fo yo lauto tu le manu Samoa a le o yese atali i po se alo wa saufanga tu o peleki le te o pa u ye te o ia o te fio tau mafau ia o te lo fionga tata mo mo pe o sango edi Ioane ia ke le ilo ke le lang si luma mai fo ile ia pa ngasinga me e ngai kama ia pela Stephen Pesh bingan sian fanau so nalo lo wala ele tu ba ele making le au tele sa ola no winga ola fionga le wa ia le vaenga le o le si vaenga o te FFC ringia lava tu pela o fa FFC te pe to lua nei fa FFC vai fo le no mo le fa tai le tu why Chiefs Oruke. Ole mea kau busu. No, ale wingo la tala. Te tu fo la tala i lunga fa mo le why Chiefs wala ngola fisiri le fa pe so. Ole o kilangi ia o ke lo fo le sa e talo fo ia o kilani ia ma. Ia sa na mafuanga wa o ia sailinga malo ar kama ile lo ile se fi ar kama o kilang. Ai ia. Ke musu ile kau fa de anga ku le ia fa ia wa sa o ana la sonanga o isa i Papatoetoe North Primary School na mo na o Tilasa College esa ngai o lona o langa mo la ka pi ma na sa inga Tilasa ia o vole i awa onga o le secondary school New Zealand ia o lunga ngi o kilan na maknalo kwai o vole la academy nga oro le ia under 20 sele au kilangi under 20 sele blues lesa ia e oro le dunga i NPC e peira nga kau e singa vala ho le wa kau le mangingo le se mako se fa ka kaunga mangi foi le e ma ko pa ia me se foi le va vai inga isi players il game mia le le ia ia ai pe ave fa ku kuanga le o ki ngi plus easy ka mai Oscar o mai are ka mai ki ale ia ele i fa ala o sa se fa un no fa ku vai ia ki vai a po fe kong le me ki fi ai ia le nga ke voi ia kalanga o rungo le plus le na ko le mato tal no te foi la polo missing o fai mai ia peja ia ele o follow ale o di ele o no ia me ia no ia mali ala mai a o le a mama ia ele fa pe mai la wa e mumus ia ova a lo ilo ku ale ku langa voi le ia masalo e take time of ka o la runga kulanga ia wala au mai lo le Chiefs o fa ko o ia ia alu lo lo la ku lo fia ia sainge lo kon sanga lo sainge sorry lo ia ale la ko manga o ngi ia le sa ia la ko fika la la o vionga le manua e so no vanga le la ngai le fo le vaenga le in development o kilani la to ia ma le tua a tato wo i nai tamata alo ia e mfonga ko kirkiro skam fo na holo o sake na holo ele i lave i ai la kula lo o pele ki mai ai io ia o fekitoa fanto o kia ku i arwa ku la lo o pele ki mai ai so o ris e fo ile si tangata e to te fe lo ana i tangata na watu le voila u fa feta ia sa wala tala wala o le tua ele ele wala io si le fia ele tua ko ngwe e fa ngo fier fa ko ale la ave ia la lo e wa e se foi se tama titile bandu mai le repos repos e por le rates sa mi ki le o le konga o ve ke mi konga le o le wals alu e se foi ya mai ai alu o Oscar sa ide ya ele ia mas ka mi ki le o
Le food peki mai le Highlanders. E voi se pe se maoli. O la ko kausanga foi dia. O le lo, me se foi le ile o le fesi mai ile lo le Highlanders. Le Samoa voi le. Le sa yes. O le la wa su e tang mi. O la o kilangi o la to uma lunga nei lo tami fatas. Game pa kasi umana o se o. Ya ale wa su e ale va no ni tangata. Ai fa fitai ile ngal le o le tu. O le se o fa fisili le mar. Pulea oe. Ya va me o le o belekir kama. O esa e ka pekengi le mangsamu. Te lo e to inga ta ma fo ile o le mea sa o ye ka nga se vai. Le minga e to mo me minga na utala. E ui o matua matati ale tulanga o ye. Ai sa ye se fa mo nga fo ile le te o le ta ma. Yeah, maybe ante wala taula wala fa mo fa no u fa tu si o tali pe apa mereka ko o kele mon sa mo la so fina. Ya sa e ama tu mana tu fa pena. Asiata wai ele po ama le mo le silfia foi la tu i tu langa pena ina i ala foi la tu sa o tu na yatu. Ya. Ja si al talonga. Ya le to e filia. Ya al mon tu wala tu la fono le fia e tau sanga ta tu fa tu talo. Kan ngoa mo ele I o talmonia ma ke le I kalango po fere au er. Au ke au e ala ula ngona. Ala fia lo plex. Ele ala ma sa utala e na fai ya man ko au ka ko. Ya. O le ala sa tu wai lo na e fai talia mal fa mo mo. O le wa ma utala fai. O le awala fai ngo fiele o uma na e wia. Le o filia o le o plex. O le si whainga tā atu I tua. O le ale umi nena e tonu ai. Maintain nei. So the easiest part lo o maua, you make the All Blacks. But the hardest part now, getting how long e ke kokongoi. Which is all a challenge skele na ngā mo ia ma ngika. Maro whaftai o le tātai mi foi a Pisit Muri. Pisit Muri. Pisit Muri. O lea e ka pisa le wari I o mua to o vaenga ma tole e 4NDA o lupo. Whamai e sao aku ia wale si aki oi. Ai le ia e sanga tonu manu o pisit. Oi o rua sao. I lau fua I rau kai mi mana. Ko foi la ka longa le mo wedding ko ngai nga kipi e ri po. Ere ia. Au ka kipi mo. Ngau re. Pe nga e se ka ma ka no ba wa. O kipi se la ngai ia ro. O e nga kipi do. Lo mara me ma wa. Na. Ere ia. Mas kai ai. Ma si foi a de kadi. Ia. Ai le betua le no le langa mo misi au vai ngal sin muri. O yo lua le wa fa ma vai mangan wenga ma o tinampo o e wa langa le la travel nei ta longa. Ale o ke fai aku I mako ai ngo o le la fa ma vai fa pe de mo nga vela ku sa man. Aku ia ka fa ma vai mo no ka oi. Ya ele sili ho de ta il tap. Ai ma lo lava. Ya abano fai ulo o fiona ale mar. Ya e mo mori fo ia se fa pitai. O pai tau fia fere mai mo mai lungo ta por kalame. E ele nei taimi ai ya o la to o ma nei sa te talo fo. O la to mo fo nei le o ma to fia. O make e lo walo o le tali fo ia sa mo. Ya le au le All Blacks. Ya o le look forward fo. Ya e mai moina ma tapu ia on faiva ia le vanon le. Ya e chau no fo ia fa te ia le tu no ia tu langa fo le langona. Wa fta ia asiata mo le vano le wa. Tu fo yo wa vano fa au wa penei o lao le au mo. Tu fo ye fa lo le ma so yo le ma to ya inga me se la tali. Le toile ngang fa fta tele. Ya le tapu inga sa mo. Tu no le au tau fa ya au. Ya e le tapo inga nei la fenga lenga pa ia le tua so to ina so ngai fa fenga inga fa tua fio ngai pa tele fenga sia tau simtanga lenga fio ngai Cristiano la uso fa fania mese so se fenga lenga le tua kai mai fo le tapo inga nei tatu tamama tina ma tua fa no manu wan manuio nei tatu fa nau mai fo le tapo inga sa mo ato e tal wala ngona le fa tau va ya e te le aso le la wasi
o le lau au mai whaamnianga o mai ia e le atari. Tunu fo ilea sa tapu ia faiva, wa ele ase faiva ele ale tapu ia le manuia. Tunu ana ia sa o mātou ilo no message o whaiona o atu. Ia i mātou, me ngatou au e mesi fo ili whanau ma tinau le ai. Le mo moli atu ale nganga whaafutai te le so se sa moa o wheo me o whaafufonga mai. Ia, tonu ale nganga le nao le fia whaafutai. Ane se si upa sili atu ma le whaafutai. Lia la. Whai e to oto au te taliton. Le nganga whaafutai. Ia e fia mo moli atu i utolu mawhali. Ia te tonu foi o le nganga whaafutai le atua. Ma vi ia le atua. Ia ono le tāleni wa mai. Ia misi fo le mana malama wa mai e le atua. Ia mo tātou whanau le ase matua e le fia o i runga san tama i runga e tūlanga whapene. O le nganga whaafutai lea. Ia e lan manatu e le a foi. E boni a upo le tusi e te lulu maloi mata. Ia e te sele a ma le oli ma le fia mai le atu. Le awa maua ia whaamurianga. O te telton. Ia o le lui tau lea mo le atali. Malia. O a fuanga le lumanai. Ia o tua i lumo le tua na te whauina lona mana malama. Ia a o le tapo inga le tatu atu. Mo le tua le nganga whaafutai. Te whaafutai fo i lau. Tō wha siata. Ia mai si fo i le fionga fui mono ma le malo le tatu o whaingalu. Ia e le mooni ia mano whapia. Whaafutai fo i lau amana. Ia si uso. Wea. Tal noe nea fiafi. Ia mo mai fo i se vai. Ia wa fo il tato por kalame manuia lava il tato atno ne fiafia ola ile no fole tu elo fa ku ia kamanga ko la umarone mai al polmera mai fa ku ale maru men ka coaching e chila fia o so out ia talunga le faina ai e mo molil fa malo ia te olua moni ale upore tusi sa e tau sa uno ia o lea e lulu maloi mantai sele mare oli mare fia. Ia o le o se atali e fasino na whanau manawa o lua mantua. O se wa avea malo faitele o le tatou utunu. Ia o sui fo i lava o tui mawawea o mantua fo i te talo. Ia sanga iane ai o le tai. Ia tangata le la au e peo upu ili. Whamonianga le to ino fe polo na tali o le antiongie. Ia e tu ia muri panga fo isa moa ia mo mia fo el tama na lua support me se fo ainga ia manuia no faifa me se fo ta longa te teleo le ata pena ia le au tele se ta to no New Zealand ia o le sika ko fa karangoanga wa kaunga ro me markama io se si ava no lo loma le lumana te o mai ai okay po e sauro e lunga ka ia mai io mai se ave se fa mongianga se fa mongianga au salin ia se kama ia ai morene fa te tele le malu ola matu malu longa a foi mai fa world proclame ai tatu fa to fa le fionga ia le malu se mostiti o le tu arzunga ia Wallace City le o making le au tele New Zealand le oplex pe mai atatu fa sa long fa business ni le SMI Hardware, Building Samoa and the Pacific. Le au nanga mo so se mana o ngai mea faufali. Fafso ta i mato ofisa i Samoa i le numero 255 255. O mo fai nei ona mato ngau sia ina so se tu a inga o frame o mea, steel framing. I se tūlanga o mauti noa le saunga le mu ma anga ngata mo so se ngaruenga. Pa pēra ngau sia ina o apa i so se size. Maua ne ngalo, e mawhai fo i ona mātou whaatinoina so o se tūlanga i le tūtau metal fabrication. Whaatinoina i tonu lava o tātou lau whanua i Samoa. Taila mato ofisa i New Zealand le afionga ya Leslie Wolf i le numera o luatasi valulu o lima i wafa. O luatasi
valurua o 5 mo so o se whamatalanga. Le SMI Hardware, Building Samoa and the Pacific. Mo tupe whamamoli Samoa, mana tualoa le Pacific Easy. O lo whawau pere tātu whamatoa nao le 5 tala te tongi mo tupe whamamoli pe ae whaunga ina le Pacific Easy mobile app. O lo apano fo i le direct transfer te posi sa wailo tupe le tātu account ma whaatino la foino tupe whamamoli lungo le telefoni ai ngā whapitoa. I oe whaasaone loro teimi mau tupe o taunga tale pensini ai whaunga le tātu Pacific Easy app po le direct transfer mo tupe whamamoli. O lo apano fo i o tātu ofisa i o Tara o Tāhu Huma Mangele po tātou la la silia ma le fitu se furu o whaasopori ai New Zealand. Mo disa whamtalanga wala au le o Barcelau o tasi ono po numero masani au kilani o le lua fitu ono fitu iwa fitu wha po le lua fitu ono fitu iwa baru wha Pacific Easy o la ba anga mo tupe wha mo boli Samoa. Pacific40.com ilo penga te whailangi. Ona whiriwhiri leo leo unanga i te whia whaongaina e pei o whātaunga, prepaid, bili o vai, bili o moli, e mwhewhona utuai le ta avale ngā ta whailea, tūlanga tau i tau mawha, ia po se keke o le whaipoiponga maso whanau, e mwhai foi ona okai, tau o le whausi eino whale, mauta malawa i Samoa. A mai ona whiriwhiri leo unanga i te manau ia, ona o omi leo. Ona whiriwhiri leo le whaleoloa ma le nuu o lo iai le nei whaleoloa, mautinoa, ua sa o le lei le whaleoloa ma le nuu. Filifili leo whai o le talo whakauta e te whia whatawina, mai le tolu se furu fitu se furu se lau tala, e o atu lava i le 5 se lau 5 se furu tala. Ona filifili lea o le upu check-out e whamautu wai lau whatamu. Maritua, whatumu o whamau ngai peo lo swafa antoa i meli po se numero le telefoni e maisio le tuatusi. Molo ainga i Samoa, manatua, whatumu le swafa ma le numero le telefoni. E lua awale mfona e tutongi nai lau whatau. Molo o avanoa le online banking mo New Zealand, ma le Visa card, ma le debit card mo so o se vaenga o le lalangi. A mai aloa, ona submit leo o lau whatau. O le teimi la vai mai ai lau whatau, o le awhiti se wha ai loi ainga i Samoa, e alai se whi autustusia i le telefoni po o le imeli. E wha mautu wai le whatau. Manatua, Pacific 40, ma le talo whavauta. Ia joe whaafiloa ima joe talo whantu ia Samoa malau mai moanga li rivanga o le whiawhili joe te liu mea proklami malolonga masani. Ia o le ute antu ia le polo le lakapi. Po le fōma i o le lakapi. Ia po le retire. E mea ngā le malu. Sa whaatatala no le retirement. Kama la ko inga malolo mang malo. Lakapi malolo malo. Ia sa whaatala no ina ia le matati au au sia fo isiona tali po sionaro. Le uto ai tau nuu mai ia le sa fo lau. O le mātou vase tolu ia stofi te tasi. So nga ia le ataua mulufui Nielsen Peterson o le polo fesa o mata o polo teli. Ango ma koe whaia ma koe moko whailonga ile ase koe whia au ia ma. So nga i kai muli o. Ia, ai mai se poi. O le sunga ile li aloia. Si ngia makaukia. Ioi. Toi to mai ma siri esi. Ia sauni. Ele malolo mo malo. Ele malolo. Ia rangor ko inga le umaka ko koe whai a ver ko inga pa. Ia ai u le fatalo fatua le lua va se lua. Ia la wa maka ku ia lo sunga le ataua malolo folau. So fo mo ia e kalenga fo mo la kaua ia por so foi. Ko fa foi le vai mlai. Fa fonga la ko yon kupu mo ngai ko fio la langi yo ko langa mo lunga ia fa fele ku se fo mo ma langi ma ka lo fa lo sunga i loia ia ka lo fa lo sunga lo ka ka po kala mani fiaf ia lo sunga loia u te le lo pe ise winga lo o fulano moana pe na o fu mai pe te tau fa ono mai fa ti nga mai ona o le talo ngana po pe ise mafuanga u yo le o le mana ia lang ale ke wila le kanga di lo la lang ava po ke ko New South Wales no lo le a fa ko se tukua ni ke la maroon po le lo le se mera ki ai fu ka ke maroon fakas oi ia le la ka ki nga fo yang po oi e talo fa ia o fu a mai lo ko do ia lo flo mga audi
Iyo. Ai te lola ai sunga loi, ai le pakarofu. Pero ko vai fa urunga makanga ngai Samoa. Tio. Ele o ese malo si ko finga va si. Mana ngai fa per ko ngara ia man ko ile ke wila. Ia caminga rai chapi pi malo. Ia, fa tu le te ai le ke fa tu fa pe a si ke fa por kiki ma o pa. Mana tu fa pe uma pe fa por fa urunga tu pe por fa urunga le o Amo kau ka poro te wila. O querer ka polo la, o querer si o. Vai fa kalo fa ku Samoa. Ja, mana ia no lai. Ia. Tala ngalo to fa si ta va pe fole songa le ya tau. Ja, malo so fo mo. Ma fo lange ma. Tati tau fi fatalo fa. Le tua le to. O me ko ke ro sang fa mo wa o di. Ja, va fe. Na fie mo fo so ngi fie wo fie fo so vai mai pe la malanga i Amerika. Ai sorry. Oregon Apple failing or Pentagon. Okele yo sketele. Ake vai aku e si maga yo la wala udia le sa. Ale foi ngo su mai de si au si mang fele. Ko mai ke mo ari Utah. O que vai com mangumua e fica cá. Ela o cara né. Ia, o tele alo le tato le la au yes. O te alu se o vala ulia. Ia fa tai le tua le mana ia, fa tai o futanga tu mana tu mai ai. I Portland la le. Mo le to tele la tato o ma pa anga le tato tu te ia. Yes, it's official and it's happening. Le to va yaso, va so ia yo le tua. O le amalanga tua i loa i Amerika. Ia mo le fa mo le e fa ia le asosum tolu asto to na. Let's go. Na ia karenga la auto Amerika i ngai July next month. E fa tau no wai la le sisinga fu o le festival o le fa i fa soro sisinga fu di Amerika. Ona pi fu i le latu tau le sama. O le ala mo waisi o te alu i siero. I au te wha mautu na ona walu le wha moe le i le aso sumar tūru. E mai ala. Ia ona soso o ile malisi vai aso le nai soso o tu ila. O walu o ke le rola po le ka o anga ia Utah po le alu ilalo po le alu runga. Pe o le alu ilalo. Ona uli folo le Utah wha moe le e whai Utah. E fo le festival le nai fai Utah i le aso se fulu ma le 5, se fulu 1, se fulu 7. Ia, se so o ilo ma le fulu balu leo so isi fa moe nga lea singa o siva lea. Sa ora angelu ia nga. I Utah. Iyo. Lea la ia le fa moe lea wa au tasi fo ina i uso i o amese o se o na yo wainga. Ia, e fa hi use matou fia fo i o mai. Si firo ai fo inga i wo ma pa anga tatou tau te iai. Ia ona ia vanoa ele au maua, aftai fo i le tua ia vanoa ma. Ia au ke roe o ruo tangata e mamafatanga. E le lope ke ua kua ia kura o kau ua o lua kua ngai ke rua karikari e mai ai o le ataua ma. Mea del kakamo. Ia ro hape mai, vai ko konuma ko. Ai la fai. Ola kakapua. Ia, kapua ia. Ka vai po la malanga fo si uso nei. Ia. Ia, da fe lo mo text mo me se so ngai. O ko kaminge wa video call man me. Video call. Mo live mai ai o. Ia o tulanga fa pena. Ia e fa tai sole o mo singa mo soka. Ia tatel wa tu mo soka ka fa o ko i o le la tunu. Ai o le tala le leila mo tato. Le fa ia ka ko tu te ia. E sa wa mo Amerika. E pingi mai ai Amerika ka ko tu te ia. Ioi, le fo ua fa mautu atu ia tūlanga ma nai fiso ta inga fo i Amerika. Ia, i nai no fuanga ma studio se fa ngamai. No winga la, e le pele ole atunu ui. Ia te, no winga le ai langa ole alu le fa moe. Ai fai al tato tau te. Le fanga ku fa wale. Ai si o fa kai kai langa tau te ia e mai o wa langa o mea lu te vai atu le taimi. Kapa ia en valua pa. O i foi la o kala ngonga i le langona o nei tangata Amerika. Le mai mo mai le te mile nei ki ngare fia mo moi. A lai stay awake lava le si totele. E mai mo mai le nei purkalam. O sa po ko ka ke sfu ke mingi pe wa di mai kula le mo mo la ko. Ia le mai tu la e va vela to. La u ko ka ke se fulu. O ni se fai tu la.
A o le pitonu ua lea, ma le stete lea leuti ala tu mo wha mautu iai ele ngato i Seattle ma Portland, i Oregon, i a olunga o Utah. E lima i kūla e wawela tu. Lono winga la au kalangoa walanga o le wha le fiafi tato te mini usila. Ai o le tanga o le sukasi o. Il po, o le sifuru. Sifuru. Lono winga la, a au kalangoa mai wha good afternoon. O ke wha good evening. Ya, o nai motunga awhana, whapela le te whaafonga bai a la e te la tanina. E whaka koe vai. Ta whao e whao. Kero o whakungi kupe, ringi ngā me o kere. Kasi ngā mi au kere mana o nani. Ana ngon me kimu yonu me. Ya, ai o mai rua I rua mai fo ilanga langa la umalanga ai o le tau mau fo ipi tau isa malanga sunga le loia. O whaiunga o Aukuso ia September. Ma ke o man maka ainga Hawaii. Ka fofuanga whale ainga. Mahalo. Lafo mahalo. Aloha. Aloha. Mahalo. Ia ma le ki ola skei di whapea. Le ala ua maua. Kuna maua anga o skei di whapea kakama. Pia mana o vuile le fie luka Hawaii. Hawaii. Hawaiian looks. O vere ngore kupu Hawaii. Kinkameme. E kau wha luka mea mea ka maha. E kake kau me ia I lua. Lua sanga. Ai lau sungare atu o e tau. Okay, maalilia ngi si mo le winter. Si mo le winter ya. Se foi mo le malanga. Ya, ana ya. E ke foi mo le malanga, fa se kala le malanga. Ya. O ngala ya foi mo mo sunga fo ya sa. Ya. Ya ko le ngo ki report fe o me e lua. Mana ya. O la matata to wa prokalame. Ai o te fia fesilia tua ile a fionga por sungari atu. Leanga sa ia le laule tara noa le ano faletele o le tau prokalame sa fai. Whakua maka ia le. Ai ere leva la o vai atu roi lunga. O wa mai marau official announcement. E ala isau posta tu skia. Ko ia ho research. Ola. Se ola ngor ka ko prokalame e ko fa fesilia ia ka ko ia ka. Ola ana mo ku. Le wongo fa foi mo ma fa ngai le ngo ko review inga ia pokara mo inga ke o kikiro kunga pe la fa nga o fa le ngai ia ngisiole ia mase ia la ulu mali ko ia o la sunga ia le fanga nga ia li o ila wa aila ele o fia malama ia pokara ma ngi isulele mo fa nga pokara ma e attack ia ia vanga ia me se fora pokala wa msalo po fa korongo vai o teka oi sai for kai mo ngo fokua ia ia fo ngai sumo fo ia fo ia puro mai ko menga fa kuskala ka kia e fa fari ka ko pokala meaning awor ko anga me fuala ngai ia sa nganga I pokala ma ka kai ai su en ka ko isu mangi isu fuala wa me nga ora wi ore o fa so mo le ku I so fo ma mo se me ko ke do a wa ku e le la pila e se me le anga ye yo sa ro so nga o fa ma fa wa ku ngelo me ka a pera ya si uskaia la o resign wa me se ngo bailo le clipi le nga ba ku pe fo linga mai o pokala manga fan de morio e fa ni me le ku lo ngako ai ngo fo mo kikilo kai mi ako le ngoye e le mo se kulo ngako e fa nga do pure kulo ngako ai e bange mai al mele a fa ya ku se me yo ngo fo ya le uso fo ya pulo ku yo so fo ke masangi ma le lava o le si vai nga ho vai lu pela so no nga le atu o le si vai nga no vai atu nga le mainga o ana fa ala wi lo fo le ko debate e ya inga no name calling, no mentioning names. O le kilia I o le mai. So le ai. O male le yari I pokala me nga vai sori nga ua ula fly loke mai mo fai mai a. Awa walo fa tuai lau fio ngai pole. Le ngo fi foi wai. Makori fo fa pengi o kele fa le anga o le nga ia fo nga o ilu. O le no fangia fo nga. O le no fangia fo. Wala ngo fo lai o lai no ka le e ka kiri ka fa ko ngore fa mai mo ka mali
O la kikilo lo pokalama kikilo ya I pokalama le hard talk. Ele mawhaila se pokalama wha se me ola ewa eka kan wha longo ia. O longo winga o le mea nga whaia ngā so. Wa lofo mai kakaya oe ma lifi fo i lunga. Ai wako lo ma le wha mawainga. Ia wa umai ho lai. Ia e. O ute ele ia mo o ili ua wa. Na paule vaenga sa o mata I lea po. Le be sante ni. O le ngau alofa. Tasi lea va ole. O le tanga lofu ne fe ai. Nga o le ngau alofa. O lo alofa atu. O lo winga la te tala. O oio se tangata e te waola prepared. E ta pena manatu. Ina ia anoa. Pei for fa soa ma. Wako vai aku. Ia wa isi ale whainga pei o le si. Ia ui o lea. Ele toi te lea isa tala. E whaftai fo I lau whai unga ia ma tūlanga whapena. Wa talo fo mai maule pala vano pokalame wa mana ia fo I o sunga polotu ele o le fo I nei tūlanga ma. Ia ai whaftai ia. Mo sa lo o sam apa la karen fa ye fo ile. O ke lo fo ya la o. Ai o kingo ingo la mi. Ana ola visilia wala ngau te nan o tau visilia tu ono le pe wa tau tele ni aso fa to debate. Ole ola visilia le fa ya. Ole a ele mea lenga isau discerning o le fina ngalo o morio. Ole a mafua anga ya lenga pe ye hika pe ya kia. What's your take? Walanga ole sa iyo. O kama ya lo wangi kala le le sembea. E a felo ma o mala uri pengi poro fiu foi le. Ole mea nga le ingo o confuse isi kai. Ele pengo kalia wa kele lo para me e fa ingo fa moia. Fai la fai kai ke o lang ingo sem ka pula mai. E fai ka kere ngo kali wa mai makauria pe le pe fa pe mai ia o le mele lengo le fifi ya siaka o le ama o le mele lengo le fifi po kala mo ka ia ngo le ama o fai ngo fira lengo ka al mele le fo le ngal fa le I have no answer for that. Malo faftai e te oilo tomo fai foi lenga te foi leo nau ina ia tau tatale mole la tu fa so yo le a fa malu sunga le lo ya langa no mana tu sei mo wai sina a fa manino nga wa fa fonga mo wala tru ole fa so le ne fia fitu na tau te amata mai ole ma kwa ve la pa mengi ke le lo mo fo ni lo fai mi panga no te lo mai mo ai ela fula fo inga mo le taimi mua o toe vai o toe maua mai se malo si anga pe o koe maua mai ape foi sa vai mua ile fionga ka mai kai pale mia malana tu lai ma le fa mausaliina o lona tu lai atu e ta ia le malo e tu sa yo finonga ma fela fola fo ingolo feito no pale meni nga kala ko va ile mele uloa il kaimi facto a usu ya yu wa ifono wo mai malo fu e pe na lu aru le tau ngalo ia sausa wa fusko kasi ma sau to tasi la audio olom ia o si sui pale mia pe taila ia ore ke lau sunga le tau ke lo fu wa si la fiele mana ia o le toe firmness foi le o le fainga lau te mana e vatu e mai ni o lo fitangalo o le tūlanga lea na matua faa sao ai lava i le fionga ka mai kai pāle mia. Le sui faipule mai fale lantai ma samatau tu lopa i o fionga. E tusa o sana la fonga e le mama e le teika ale malo por kapeneta. Fapea mai. Wo ko contempt of parliament. E kusa ya o le pili lea nga ko pelau wa le upuanga le na to pelau ma vave ma fa na nati ona fai lua fe do se fudu te unga ia na to e sui mai ai le tasiva varutasi I tu la fono o fa msinonga ia na amaka mai se pese play mo ta to e kiripi le fa mo molea le la play mo kiripi le no mana to no mai ile asona nafi se vaenga o le tali le fionga te mai tai parmia ona mai le oro lu fina ngalo mi sero sunga le loia fa pese fa lo tele ngar sunga le atu ai usi mai lo mai mo malo si sile samo o le to tonga le se vaenga o sa unuanga manta ngo fia le fionga te mai tai parmia le sona fi o le wa ta mai le sui le tu le mata pol plestene
te o whamalamala tiri. O le tofinga o le presidente, o le mena ngafa ma le palimia, ma le kabineta. O le tofinga o isi uma whamasino, e ngafa ma le komisi e pulea ia tangata whengaluenga o le whamasinonga. Lewa e la ngā maile mta upulea i le presidente, o le fionga ia pulea. Ia, te le tau whamatalaina o leo tatia. Au le lawa e whangasolo. O lo whatali le malo i le atotoa mai o se li poti. A le official loi sili. Ai tau no whape atu. I lau fionga i le li i whaipuli. A e whai tau le i le whaiunga le tatia. O lai whai mai le whamasino. O le se au tū. O le mata upuli nei. O le tū la fono. Sa le tatau. O na whaia se tū la fono. E le mauta le nei. E ave ese ai tofi o whamasino. Le vaenga le nao tū la fono. Le sa au tū i e whamasino nga lea. I mea la ia e sa no mai ai. Ia le nai tū o le mauta. I le tā ua. Ma le tātou whaamamalu. O tū la fono e pasia atu le mauta le nei. I le mata upu lea. I le ave e sea o whaamasino. Whai mai le whaamasinonga lea. E le i tatau i le palimene. O na pasia se tū la fono whapea. E wā ea ai whaamasino. O na ia awhia ai le tū langa tūto tasi o whaamasino. Ma whau i lau whionga. I le nā au tū o le whaiunga nei. O mea o tupe ma le tangata. Ia o te whaitete fo ia o awane i tanoina a tonu se taimi. O na whaamana tiri le o lea matau. Au te fiatali atu. I le sauno mai. E mafua. Whai mai le whaamasino. O le tulafono na whaia e le mautale nei. E se se. Manino i o le saunoanga le fionga le tamaita i pale mia. O le vahenga lau ke fia mga e vali wala ngai moni au wa umi ma tele tala i le melea lau il mata upu nei lau sunga sauni. Ai o le tau longo mar koe ka upea i le aku ngua koe mangi ngoa i le lantou whafonga. E hisi wha maungi angor kala le wha pia mai la ale sui o whala taimi sa matau e soli pale mene pe contempt e te e wha unga wha pale mene le mele ua le muri ta ia i le malo ia le alo ia pe o le pasia i no tula funo le na toi te ume toi sui me le lua felu se furu o wha masinonga. A o le umanino la vale forsanga le fionga te mai pale mia o le tala le wha masinonga e soli wha vai. Therefore, pe ele alo i ona so fina ngalo tato amata mai. Ai le I vatua sa o ia viu la to fasia tava be fo ile sunga le ata o. I'm a very independent person when it comes to politics. I prefer to look at issues, not to people. O le winga la wia whamatalanga. O te ele whape whai o manatu e lango ai le malo le taimi nei o te whape o te whaitu au ia I la tōlo teita ia le malo. Pe o te whaia foi o manatu e whaaleanga I le malo ona o te whaitu au il HRPP ona whapea o le whaipule le pā o le HRPP. No. O I la tōlo o la tō I loa ina lo tangata. I'm always stand and hold my views based on my conscience. So le talinga o le fesili pe ona e tu ina mai. E le sa o le saunoanga le whaipule whalatai vangi fo ile pa ia male malu o le afioanga. O le contempt of parliament. E fua le contempt of parliament. Po o a ia winga wha parliamene. Ua soli e le sui whaipule. E le whaapea la e tau le malo contempt of parliament. A o lai puipuia le malo. Le constitution na Samoa. O le mea hoila e tauna tātou wa ai ei. I tu la fono ia sa fausia le suinga o le constitutions ma constitutional amendments ia ngawhai le lua filosofo. Sa soli e tu la fono na le constitution na Samoa.
O le tali pupua, yes. Ona ele iuia au wala e tatau ona sui ele constitutions. Se i whai asa u whamatalanga se toi aweanga i tua le matau po te lofo ila sila mai le malo le atu nuuma i la tō lo whai atu la whono i Samoa. Vai taimi o tai le fionga le toto ali i ato whilau. Lea sa tau mawhai e sa ili le tō wha ma le whautanga le atu nuu. I le pālota ina le aveo le aiata tau e pālota i la tō los futasi tau sanga. Ona o le constitution sa iai i le vai taimi na o i la tō e matai, la tō te pālota. Sui loa le constitutions, o le ale au wala sa whai e le fo i tamali o le atu nuu. Ono au wala i e loa ai le transparency, a matu nuu o la eta ita ia e whainga i lalo tū la whono. Sa ave le referendum i le atu nuu. O te le i pālota i sa ula i titi. Pe umalawa se vai taimi o le ivas fulu. Sa fesili le atu nuu. Pe ua mali lia le atu nuu o le asui le constitution. Na ioe le atu nuu. Pālota los fumatasi. E le na o matai. Whailo tausanga. Matai mai la tō los futasi. O le tūla o te fia whaamawhaina. Constitution is for people. Not for parliament. Guarding the constitutions is for the Supreme Court and for the Attorney General. O I fo I lea lai o na unau o te fia wa ai I se whainga mā loa sa mō lumanai. Amend le constitution ia sa whai le Attorney General I tono le palemene. Ina I mawhai ona tū lai le Attorney General ma wha apea tu le mālo e soli wha avai tu la whono I la au mai. Because I le taimi sa tala noa I nai ia tu la whono I o le lua whilos fulu. O ai le Attorney General sai. Sai ai le Attorney General. A o ai le tangata sa speak on behalf of the Attorney General. O le palemia. Palemia. So it's like you're wearing many hats. Ai le se loia. Regardless if he's a lawyer or what, because you will always have lawyers advising your oe as Attorney General. Because a proposed law le malo or the executive make a proposal is a suinga o se pili, o se tula fono, including the amendments of the constitutions. The Attorney General will ask lawyers, give me an advice. Ona o loto whinga wha Attorney General, po o loto whinga wha le palemia, sa au mai I le warrant sa saingia le head of state. So e mā lie pia, and we have to step back and look forward with long lenses. The government does not belong to any individual. Democracy belongs to everyone. O le suinga la lea sa sui ia le whaavai le lua whilos fulu was so unconstitutional. Even I lo ia ma whamasino Australia ma New Zealand. They criticize it because Westminster was drawn from the West. And that's the platform o le rana I kako wakungu. E o ofo ila le kako whaavai. Sa endorse le United Nations. Ava ai fo le whaavai o le iwas fulpasenga le whaavai e wha Englisi. E le mawhainga kakangofi e mako I whaasa moa a ko le whaavai. Because I have a spirit of loa lai kongo le whaavai. Ia ke aula e mo I le claim a le whaipule la whionga whala kai whaapea e soli pa le menge le malo. O le whesili o le kongo o le malo. This is where these three pillars of government interact. O le palemenge, the majority will become the executive. Le head e le palemia. The legislator, le head e le speaker. O ngā saulo le judiciary, le head e le chief justice. E ki lia ia. E le mawhai fo ilanga whaapea ua soli pa le menge le malo. A o le malo le kau mawhai e whaapalingi kula fongo unconstitutional. Ma le constitutional le atunu. So o le whitwhilinga fo ila o le pleskenge o le whamsingonga whangua masuafa sa whaakingo inga ilalo le luafelus, le kula fongo le luafelus furu. It's so unconstitutional. Onga laiki lia le lei. E ko kongo le constitution. Ma le kula fongo le kasiva valukasi. Le vaenga e ko fia ai le pleskenge. Ainga ua ka ngofi ka pēr kasiva valukasi. Ai ko ue le luafelus furu. E le o whaikau o kula fongo le o whanguma suafa luafelus furu. A amendment lenga whai.
Ele o iei ma se provisions po se vaenga o kula fongo. E ka o mai iei. E wha fefea ngā whitwhilia le e wha maruinga o kula fongo le. So in other words, ngā o mea whale le skanga ke kongo le wha. Ngā o vaenga o kula fongo. Ai le o ilua po aila. It makes our lawmakers as a laughing stock, to be quite frank. Wow. Because o fai kau le criticism mai Australia, le criticism mai loia ma whaamasingo i New Zealand, they are concerned. The democratic system in Samoa, it's fragmented. Because o le whainga, o le swing o constitutions. Se whai ala o kala lea lau ko whaasi aka pe fole le whiunga alea kaua. This is how Putin changed their constitutions to fit his purpose. Wow. This is how authoritarian government and countries, they change the constitutions is like, ia lela o le chapter lea sui loa. Ei. Inga ia miti le mana o ngā tangata to atas. Personal interest. Ai le whaia le lau tele, i tūlak sa o tūlafon. Mangkua democracy is based on the majority. O le kaimia wa form my governments, inga ua uma o ngā whilwhilia le majority o aila ave i le lako wha kōkuanga. The government is going to serve the interest of everyone. Pe whakaikainga pe ke fast au HRPP, po ke fast e HRPP oi. That's your government. That's the democratic process. In authoritarian approach, a whapea e Putin oi, a non-Putin ia, kai mia ke kula i mai ai. I'm nothing. E avea ur what pui e kuai, silence. And that's a threat to democracy. So I cannot see the merit o le points ale whaipule whalakai. Because o le ale kula whonga supreme, o le constitutions, le protect, le wa mei mai le whainga malo o le fast. Ka inga le whiunga i le panemia. Le wa mei mai hold le constitutions. Onga e soli e kula whonga nginga whai le loa philosophy. Ia le whaavai o Samoa. O le ala le points i le constitutions, pe a pe o le fai kula fongo e vaiangi e ama le fiafi. E o aku soli ai, it's like they are doormats. They treat the constitutions as a doormat. Ai fai so fina ngalo ali e taua manua o mana tuare me le se to as a backup for a facility le sunga le loia. Lono winga la ya tangia mai lau for sanga. Ma for sanga le fiona tamai tai pa le mia ile mala walanga o ngeila le kai au. Yeah. Nga makua sa wai loa le fiona ka mai kai pa le mia male kula fongo. Le nga fai walanga sa fai ia turo ia le pule le fai pura faleata. O ke masalo ke le mala mai ile kula fongo. Ale la usau o le kala le ngafi. O neila le sa va wai loa le fiona le sa fa pito. But e toi foi mai la utala fa fasilia tu ilo for sanga. O lono winga la ya tangia mai. A faila ele e sori fa vai ma sori o kau se seri ko rosa mo kau se seri sori ko fanga e ni ga ri a kau ari ko ari a faila e sori fa vai ma sori tu la fono amendment po ole a lava le fainga le sui mai ai le lua fe lua se fudu mai le mena ta auto mai le lua il tasiva vartasi e ma faila ngo ka faiaku o ko finga fo ia nga fai le lua fe lua se fudu e sori kula fo. Yes, that's a simple answer. When we are talking about contempt of parliament, contempt of court, the only person o leki lia le mai le mesa ko pusa mo le contempt of court o le sa vea ma pleskenge. And I was hoping o le awalanga sa approach ai le removing o le sa vea ma pleskenge. Mango foi. Sa rule court guilty. ile issue foi sa mo li ai. Ia. Nga iai la le mafau o le ave o pui. Onga ua you are guilty. Ai ke ila ia lea ua vai le lo ia sa representing fo ile le afionga le sa ven pleskenge. We're going to ask the court for a lighter sentence. Nga failo le court le ala fa ma vai le pleskenge. This is a mitigating factor. Yeah. Fa ma vai mel kofi pleskenge. Ai awangi aver fat pui. Yeah. That was the order from the court. Nga mali le court. Al esela malo ko finga. Yeah. Because all over survey ilo criminal punishment. Yeah. Ala menga ye.
Nga koe alu a koe ave kua i wheko o le palemenge. Ave mai, lela a rule le palemenge. Pe kuli oi pe leai. I try to understand. Pe le o le contempt of court. Fo ila le sa whai le palemenge. Ua lako kama whai overrule le decisions ale judiciary. Le sa ova aia kungi le saunga ale fionga le palemia. E ka kau peanga maintain le independence o le judiciary. Ua le iloangi e judiciary. Pe la laka ngofi e whao ngā kula whongo ngā whau mai le palemenge. Pe la lako koe whesili le palemenge. Se whau mai se skula whongo se imita ile. And that's, like as I always say, this is where the issue is in our democracy. Because anga whapeangi e koe alu le lo ia sili sa iai le fo i mankua le fionga ia le malu. Ngalu ese. Ai kupu mai loa le whaafikau li the constitutional crisis lenga i Samoa. And e fo ila le sa avea malo ia sili. She didn't even take the matter e koe whesili le court. The president contempt le ora le court. Walanga e saola mana ia yo le points le wa mai waru fatu na tu ale ya wala so si kau fa singa vasa ia le sunga le lo ia. Wa pe sa ore o le o pe le silent o le mele. Ai le o se contempt of court la le mele le ngo mai koe fa unga ala wa mai le court e kiuti. O le mele o kau e lo ma ho fa. Ai le foi sa ngo mai le sunga foi a sound. O le vale o le loia sili ma le court. Mal kapengeka, mal palmeng. E fōringa mai e ke le fō le pāwa le umbia le e fōringa loia sili. A lea e lafi kua le. E lafi kua le. O le palmia por kapengeka. Ma o akwai i decisions lai o le court. Ma wha le kongu mai e. Wa alang whakura kala. Le whakao whai kau ngei lava le mea ngā reinga ngā whainga ngā ngumi le lima leongo. Is fupa sengi. O lenga ka mo palmia. O ia nga ave nga fa kuanga o le whanga le election i o le vanga li ia palo. E fa ongo le lima. E fōringa mai lai e kele le power le umbia loia city. Nga lai nga rule code in favor leongo instead of 5. Wait, nga le mga e kasa mo mai le whanga le kako de sunga fa south. Porque leo le pau foi le umia lo yasiri ale la fila fikua. Ale ese o lo winga le no to fa toisa ala suga sa uni ele tala le no fa toi ale o se loia o lo ke mina nga i le palemia ele sa ven palemia. Wala nga sa o lo sa unoanga. Ma na ye pe ana fa pe o la ye le tu la fono sa fa ye le lo yasili. I te tonu no fo tautala. Wala nga o la sa fa a o fo spare lai kua. Ai a vatula amendments nei matula nga ai e pe ita sia tangata le tu voicing al palmia. Ai mana ia pe ana fa pe tanto New Zealand uyo lea. E sa o le mele le lo le mafofolo no winga ya tangia mai e sa le ka kau fuanga koe overwriting a fua e le kapen o e le palemengi. Le mele nga koe fa sao mai ai ia le sa avea mpele skeng no fa msingo. When the parliament bring that issue into the chamber, o le fesilila, who's contempting the court? Is the judiciary still have the privilege to be independent? Because o laua o mai le whai unga le whaamasingonga. O le whai unga le... Awa pe manga ko challenge. Ko e fo i o le whaamasingonga. Ai leua o mai le positions a le court. A mai kala ngoa i ko kongu. It's like you're a lawmaker and you're a law enforcer now. You're not independent. And that's where... O loke kau mafau fau le upu pao le upu leo so make out. That's where corrupt start to be exposed. E o al kaimingei. E mawhai anga koe ave e le lo ia sili le ia le kaimingei. Le issue le? Le contempt of court. Ei. I le fo isa avea ma pleskenge. Because o le ua whaamaungia, ua proved, e guilty. Le langa au mai, it's like, o lenga au mai le whai unga le whaamasingonga. E ke ngofo wawa aia le fia. Fia aso ma. A leo o kango soli. Lenga au mai o le agreements a iai whaapea. La e whaamawai e se mai loko finga whaapeskengi. O le ale avea o le whaapui. E iai fo i le kupe sa whaape kango e kokongi. O ke le lope nga kongi le kupe.
But o le ke lo uma. Ele fa ma vai mai ko finga fa blessing. Le lo pesa ave se kus fa ma vai e va kui o e fa pe le palimenge. Just leave it with us. O issue la le ye lua. O hai le contempting le court. Is it the parliament? Like the government nga ye le nga vai kaimi? Po ole po le sa ave ma blessing. It's so proven o le blessing o contempting le court. Yeah. Because o nga ia le nga saingi ma agree. Lawa fionga fa masingo le agree le fai unga lo au mai. Yeah. Le la ule alu fal pui. Ale lo fa mavai. Ale lo fa mavai. So e mafai rola nga koe ave nga koe appeal le decisions. Ua le this is contempt of, like simply this is a contempt of court. O longo winga la ila mai ka wako saun. E file mo fa singo ba nga wa baku se appeal lo yesi. Yeah. Ele mafai polea lava le viu al fa masingo. Polea fo I le vai mai fa masingo. On me fo le vai lo I fa masingo. Judges are on another level. You can't make friends with them. Ele mafai fo inga e laku e kalangoa va penga lu fkau mar fa masingo ma e fai. Se fa mole lo maka pule ka waku. E peis le vai al fa masingo, ma le fa masingo nga. I mea ka ki lu mo lako. And they will never litigate. O lako fa masingo. O I lako ia ve malo I o lako ia avea issues I kongu e avaku fa masingo. O leo mako mai e mo lia mai malea. Longo winga, se as much as le make sense o se mea ele va ai fa masingo se unga au mai, se I longa ave se si o fa ko am ngoi lo fa sa. O ingale fai mai e independence le judiciary. And their independence sometimes might be boring. E ye fa masingo ngi sila ilalo le district court. Masangi fo I kalangoa fo. That is their view. It's very lonely. Because polea lava ai mai o you are a human. E le mawhaiunga e interfere I operations ale court and everything, unless ua o mai o luma. E pau wale vaenga, o mea fo I kauke mafau fauai. The only place where the judge will make and act as a judge, o lunga le bench. When you sit, that's your court. E le va pela e umanga e sa fai onga ko sa le ko fa kongu vaenga le se iloia. Abakul mele. And that's where the conflict of interest is maintained. E le mafainga fe so poai. O lela wa, ese vanga o lela wa pei nei le ono fixalo limas furu le se me kere fo. Ke le o le award lunga o se me le it's not unconditional. Ele o fa kula fo. Longo winga la o le ele avongo lo yesili ko appeal mele po le o le sabongo. O le court le nga fai fai unga le court of appeal o Supreme Court. O le na tusa na Paulo mele le manino. O le ua fa atonu mai el fa msinonga. Ina ua to appeal tu e le sa avem prestini. Fa pea e fa solitu la fono le fa malo lo ino na ia. Ava fea langa le uska I ol whakungunga le. E ka kauanga whai mua mua le mea sa mua mua. Le sa onga le uska I ol whakungunga le ale court. Wha maa vai mai. Nga le whasala le oe. Kusala in a way. Ua wha le kula whonga inga fo I langa le uska. If the government, if they take the contempt of court, ale bleskinge to the court, o I ngā loa la wheko ai he loa la I lunga au. Ma wha pēi loa, ia. O le mea te mawhau wei le anta ua mo wata. Po le mea e o ka wise mawhau le roa ia sidi. Ia ma whakora e whawhonga mai, awalanga a whai fo I whale o e kerere ngai ko peri wa pe ngai ma. O waku wa ke ngai. Mua o le mangingo mai lava e solitul a fono e le whaavaea le lona tō whinga. Lua o le ua pe sa o mantua from your legal perspective o le ua ia ke inga le whakungunga nga au mai ala I le unga o ia inga ua whamodia ma whamaungia e whamawai whakoi fo kumai lona ia ka kongi ko ia ri kuia lo ia wala kumai lona ia oi ma wa
Kusa ua pei de fiksa lima se fulu spanka. Ia va fia. Ia wa le pape o se fe fa pui pui ngo. Onga ole Unga le sa. por kuku unga. Ale wo mo ifo wo mo ku per panka. Manko fo. Ia ai ia ru fo se me. Ia. Manko fo I ole issue le fa pe ole o fa le ku la fo inga unlawful dismissal. It's an employment issue. But olanga employment le asa give up. E se fele alu fa pui. E sa oila sa nga ale ya kaua. You gave something as a mitigating factor. E se fe ai o lo walu ki fa pui. Onga lo approve le court. You commit a crime. La te totul manolo. Si. La nga kun manolo nga. Si ko ko kiro o au ya. E pe fu le fa la utara le to e pe o ngale open me o le fa ko ma le fa ko mo ka mara malama ku ke leo. E ko ki kia fo nga mai ku sa le ala le case o le pule mo ku le epa ma aki. O soli umar contempt of court, contempt of parliament. Ai ling fasala. Anangara o ri lengo mai la vevea mai o ko mai ko la vevea ko para mi ai ku so o fe pure ai lenga la vevea mai o ai sa se fe para mi mana duar ai wala foi le te lona le ma fau o tu le pa ma limong e se fe foi ir para mi ai uma engo mai ko le ai ko sa mala para mi e kasial melenga lenga se fe ya le contempt of parliament ku le pa ma limong o le harmony agreement. The court take that into account. Highly favorable on o lewa faile agreement, political leaders and political parties. Anga fa apeangi ele ese harmony agreement. I doubt the court will rule ile ruling lenga se fe maia le sunga ia kulepa, ma le fionga ia limu. That's how powerful our culture when it comes to issues like this, especially all the issue le sa kupu sa mo. So ole me vanga lo ke mafo fawai ole impact le o mai ka ko culture isi kai mi e ka ke le fia i fa unga fa el court pa o ka ko le va pe ia mali le ia o mangu a mai fale e fo la mea le o manga puro lo i ko te totu marolo fa vo pa jo fa so pe a mai ata to fa sa lo fa business nei Le SMI Hardware, Building Samoa and the Pacific. Le au nanga mo so se mana o ngai mea faufali. Fafso ta i mato ofisa i Samoa i le numero 255 O mawhai nei o na mato ngau sia ina so se tu a inga o frame o mea, steel framing. I se tūlanga o mauti noa le saunga le mu ma anga ngata mo so se ngaruenga. Whaapea ngau sia ina o apa i so se size. Maua ne ngalo, e mawhai fo i o na mato whaatino ina so se tūlanga i le tūtau metal fabrication. Whaatino ina i to tonu lava o tato lau whanua i Samoa. Ta ila mato ofisa i New Zealand le afionga ya Leslie Wolf ile numera o luatasi valuru o 5 o luatasi valuru o 5 mo so se fa matalanga le SMI Hardware Building Samoa and the Pacific.
Mo tupe whamamoli Samoa, mana tualoa le Pacific Easy. O lo whawau pere tātou whamatoa nao le 5 tala te tongi mo tupe whamamoli pe ai whaonga ina le Pacific Easy mobile app. O lo abano fo i le direct transfer te posi sa o ailo tupe le tātou account ma whaatino la fo ino tupe whamamoli lungo le telefoni ai ngā whapitoa. I oe whaasaone loro teimi mau tupe o taunga tale pensini ai whaonga le tātou Pacific Easy app po le direct transfer mo au tupe whamamoli. O lo abano fo i o tātou ofisa i o Tara o Tahu Huma Mangele po tātou la silia ma le fitu se furu o whaasopori ai New Zealand. Mo disa whamtalanga wala au le o Barcelau o tasiono ono po numera masani au kilani o le lua fitu ono fitu iwa fitu wha po le lua fitu ono fitu iwa baru wha Pacific Easy o la ba anga mo tupe whamamoli Samoa. I've done my bowel screening test, son. I'm proud of you, Dad. Oh, good on you, Uncle. Easy, isn't it, dear? I'll post it for you right now. Take another, son. Let's go! Solly, hurry up! Stop mucking around, just send it. Game's on. Family, make bowel screening happen. Toi whaatalo whaaturi tali umel proklami malo longa masani na utoi rumi nutun taro li tu lai ono ma tau whaasoa ma sunga loia. Ia ame se foi o le sunga li a taua. Ua mana iara mata upo le ma tau te whaasoa ma whaali manatu. Awa te lea mata upo le na la ngā i le fono le palemene. Au manatu a se i a tātou varivaria mangingo a le vaenga le. Nono winga la tangia mai. O whaatupu manatu fo ilo sunga li loia. Ia wale ua pei ngai la kupe le jiwa le saunoanga le fionga te mai tai pale mia le sia saunoanga le na ile vai ngala valea na fifa pe mai ia le ua kongi kupe au ke ofia karango keli pe ia tangia mai ele o mana ole fionga te mai tai pale mia e ka wau kalu mai la mea tonu la le ua tatou ia le ngai ko ikikianga ngia mai o le ua pei le kupe ilunga i se tangata matua le fe kaui ar kanga le ua pe afua ia ai a fai o Supreme Court denga fai ring ba o le mankoinga fai ko fai pit o le mele ka o fai no si o ma fofa o kem konga le o mareva ele o ile e fai le kongo le ele mele o bebesingi wa ala fa klokal o le kali o skali si o kali le ko mai kai par mi le mele fai no fam singo fa pe o le fa marolonga o loya sidi e kele nga silent i mka upu e kaung fai. Kasi la leo mka upu. A fai o le koa le mka upu lea ngo o le loia sili le o ngaioi. Mai muso ngaioi, mai refia ngaioi. Le la imei. E sa olsa ngonga ale sunga le atau. Ona a vaifo ile fatau tonga o ila touvia e umia tofinga nei. Especially ale attorney general. O lewa treat le Attorney General as a CEO. But o le tofinga o le Attorney General. E sili aku le maulunga ngai lo le. Ngai lo CEO. No mo CEO ele whapeo le a... Ia, ono tofinga ma le maro si anga o le Onga le malo si anga o le kula fongo le Attorney General. Onga ia o le kaimia e sa waise whai unga ua upui ai le court. Ua upui ai le Constitution. Uso i e pe ke le moe. Ia o i le moe le Attorney General. E ke pola pui le mele. E le ngaka lai ko kongo o Samoa. A o le va ai ngai fafo i le va maisia kongo. Onga le Attorney General e ke protectinga e ke avea le whakuanga o ame kaunga whai i make sure o le sa va vali Samoa malanga whainga malo i lunga precept by precept o le Constitution. A fua hoila i peong sa le sunga ya le yaka o. E sa, vai kai mkong male lenga vangi. Lenga lo ya sili ai le fo isa sa vale noa, sa vale noa maru. Ia, le fionga le ke ka o le suafa. Nga ke le i whaia la longa kiuke. She failed to fulfill her constitutional duty e uphold le constitutions. Onga ua ele kaiminga o mai whaafika o lia. E o fo ila ile court. Ele mawhainga sau lalo se whaamasingo koe ku aku whaapea ku o lela act as a lawyer ele kaimingi. O nga ianga ua ai e kulo contempt le court. E ila kou ngi sa lako ke enga ma le whaamalua ia whai unga ale court. O solo.
Sa ka kaunga ko e alu loe avele maka upu le ko. A mai se warrant o lewa e lea ma se senga marpangka. E lea ma se senga marpangka lewa ko e sola i kua. Ua fai aku o ele la mo lia i conditions ia. E ke ngofo le falpui mo le lua sifur fai kula. Ai le yo le falpui wa sola. O i lola issue ele warrant. Sa malie. E resign mai langa long kofinga sa ye. Because these are constitutional positions. Kofinga le o pleskinge. Ai ole ale avea ngai ai le falpui. Onga le sa mo lia i le kulanga fa sor kula fongo i le assault. O le lo ya sili la sa kaunga a makamea ma o ia fo isa kaunga kaula mo e mengi. Regardless of what your political position is, if you are influenced by political positions or political views, resign. O ya o ia faingo fia resign fai le ele faingo fai kiuke. Onga o ke vai fo i vaenga lai o ia fo ila uia interest ia lako. E mariam ka apure wa pa ia saungi wa o le afo ia fia mar kaimi. E fa fer kaimi wa lever kaimi. Regardless poleale kaimi criminal convictions. Afa apele i servinga ia le fasalanga sa o kia oe. O le fesili la nga ave o le ko. Pa le kau ke va ai criminal convictions i so o se akung ufa ke mokalas. Luas ful fa kausanga. Fias ful kausanga lai fai asu suenga i molianga lai ka mafai e sa ili fa mongyanga. O le molianga i le fa o lima pe o sa le sa afia fo le sa ave pleskingi. Ua fa maongia. Ua fa maongia le court. Sa e fa o lima. And the court does not discriminate po oe e mawalunga kulanga o e yai ma. The rule of law is just the rule of law. Ale abango kire lava o le fa kongu ingal me fa mai ko te fai. Le mea sa agree le ko. Le nga o mai sa sila fia le fo isa avem pleskingi. Le unga la yai fal pui. Onga o lo approve e guilty. Me ilo, and this is the defendant's right. Sa iling awala, it's like mitigating factors. Yeah. E kama fai reduce ele fa salanga. Tu mama ina mai ai le o ngaro e fal pui. Yeah. Me ilo, yeah, okay, lo fo ngi fa kuanga lo ia. Yeah. E ke fia fal pui pe e ke manga o ke finga. Ole ale is there anything that you can give up? Fa mavai. Fa mavai? Le lau fa mavai, kalo sanga e fa masingo. Le lau fa mavai ai fa mama me fa salanga. Yeah. Nga agree fa masingo agree nga ia. So it's like oila le soli le fa unga fa masingo. Le ala pia tangia mai woto e ta milo itua. Fua ile o mai pa i pale mengi. Kala ngoa makapisa i masefe le pale mengi. Okay, lo le awala sa fa nga. Onga i lalo constitution so se fa masingo ai fa mavai. E ke kusia le kusi fa mavai. E address le head of state e ke kango e ave le limo le palemia. Wai pe o ile ala mer ko finga. Nga kaungu o kulo le kus. Fai kau fa pea. Ele o le head of state. Le la ave ka le palemia. Oh. E yai se mafu anga nga lainga intervene le palemia. There is no legal issue. Like there is no legal reasons nga intervene le palemia. Mai le ongi kanga ka foi. Na. But regardless pe po le mafu anga nga vai. We have to maintain uphold le independence ale judiciary. Ma le kula fongo. Ele anga o mai kanga ka o lau approve ele famasingonga. Le guilty ngi molianga fa sol kula fongo. E fai unga. Nga wakule le akungu ai la unga mai. Ke lor kala kuspa ia me le ama se senga male kalunge. Fanga le kama e. Le apa me ka ri. It means nothing i kanga. E mafaina o fai atu manua o manatua. O se urua i kaimi lea ua lango ai ele au fai kula fongo. Se ka ngaka wa soli kula fongo. E koe ave koe fasau fai lunga. Whamaka whaingo whetu talana. O se urua i kaimi le ngei. O lea ua rule kongu mai ele court o la kou e hanga maka whai oi. O le whaali liu, o le kula fongo, ma le kāringa o le kula fongo, ma le whaasao sa o le kula fongo. A lea ua whai e la kou le la ko maka whai oi kūkasi. Ai koe whaka amilo mai lavar ka ngaka lea.
Ko e kongi aku I luma o ka ngaka e ka kaunga la ko whaia ku la fongo. Ai ka ngofi wha mamare ka ngaka o le u wha parapala mai o. Sao, because that is a fact. E ke le o whaia sisi whamakalanga wa pia e sisi pia. Yes. Those are the facts. Langa lawa guilty. Malesi mea o mea ngā law record. O lai ai evidence. O le sa ave ma pleskenge a ngonga wha o lima ngā accused. A waku le court. Whaisu e ngā le court. Ma whai e lo man whaiunga le court. You are guilty. So what you say is not new. It's not something e le o yengi evidence. Those are facts. E le ai alama sesi o kākou la whapea e whaasanga kau kakalai. Because these are public informations. Yeah. And any records o lai le court o au mai le court I whafoi kangaka. Those are public informations. O kākou ai, kako ai a kau ke kalango ai. E sa o foi la lau sangoanga. Ua ka ngofi le au whai kula fongo. Ko e li liu le whai unga le court. A o le mandate la ia lako. O le whai o le kula fongo. E le o le whai unga I lalo le kula fongo. You cannot mix those things. O I ngā loa la awhesiri e loa. O le a whaila e o kou kula fongo. Ko e wha mamalu e o kou kula fongo. Ko e apalai e o kou kula fongo. Ai wha whia mako. Ko e soli le kula fongo. Ai wha whia la ia wha masinga. E whai mo mai ako whare whapea pōringa mai e iai lava se ka ua lava ngā lai lava o ngau kele ia kule epa ma whai ngā mālo lea kai mi e sefe mai akila. E kau masalo mi ei la le kula fongo lea le kau ke pisa ngei o fongo le RTRA 2008. Ma kula fongo lea ue besi ngei o le RTC 2020. E leo wha moenga lea al whai ngā mālo e verka kai mo kai e fa ka unga ia mga onga ia. Ia wa fuare sefi. Walanga ma fuala te fatu walanga o le tau te fa so alo tele. Fua ile sefi. Mankwala le wa mai nei le sau no ngale so ngale loia. Lono winga sao o le ngonga io e sao rona na io e wa guilty. Io e i fe suia inga ia na fai fo ile le male feutanga inga. O ke la le fa puipuia o pe vok se fa salanga mamafa fa ma vai ya le la va ku e ke aru ki ngufu fa de monga o winga la tala longo winga la avela nga kusi fa ma vai wai u ya pe ala me fa ma vai nga I ya ma ave le head of state ma le pale mia o le nga fa ku inga longa ko finga lono winga la le va ku I le pale mia le o le ao le malo I go mimilo mele me amai ko kongo le parliament which is it shouldn't be a parliament issue. It's got nothing to do with parliament. I kilo foi le issue foi le nga o akila foi ko ka suia mingo ke ba ole fungo po. Ya wala ngo le va finga bonga le fono. Ya, ole fonga ile issue nga. Le foi ka fa ka kalipo fe o afe lo ke ngam ka. Ole mto tio le wa mana tua. Ele I maua se avangoa e whaasoa lau ke le po kala mene ele tau te ia e tu I mta upuri nei. Ai mantua e sa o lau sau noa ngai leo se mta upu fau. A lea la ua mapunga mai ei manu mai lunga ma vaenga nei. Mua. O lea lava la matua ma tila le contempt of court. O le sa avea ma peleskengi. Fua ile mele le na malie I malilienga. A le uko e ka amiro ko e oso I desi awala. Apa mai loa male pale mia sai ai malanga walanga atu uri pale menge sai ai kai minga for the records. Or ka pinge ka aku ha. Ya. Or ka pinge ka aku mo nga olo. Nga olo. Nga olo ga disiku. Na olo e mas ko fale aru po ai au. Ya. Pia ai au sai. Nga ai mena tu e nga ka for pale menge. Ara HRPP aku ha. So in other words ka ko aruia langa pe foringa mai sa fa kingo mai ya e sau ai leo ya kopo sa ka u mai pe o le parmengi sa ro pa ku sa la fa nga mai leo yes there you go tato alu I mesa sa walanga o le paro ka ingo le issue le nga paro ka fia lo vai ko le nga fa ye paro ka pan ale pale meni ora ele me a pe wa pe foi pe lo vai ko le be se ya akila. A fai paro ke sul varu lus fula fe mai.
Le lo vai ko kile. Okay, le loa, like o leo ke vai ngir constitution se le ai se vai ngol constitution se fa pe mai yo le fainga ngol ko fingol pleskenge pa lokal parliament. Ia pa wala o le pleskenge wa pa ko lono winga la ya tangia mai mo ni ai lau sau no nga le a tawa. E ai le fa moenga e mo mi ai kamarea. E mo mi ai. Le ko ia ka karea. E ai le fa moenga nga design ai ka nga karea. Ai pe ka i wala ku va ve ronga i ka kafio la se o kingi anga ku e porque min ku pole. Ko koi. Pa vol ya ke. And o fai unga fa pea e oso ai le tauto le akungu e oso e foi masa o salonga o le upo le akungu e asal fai vai le asal masalo onga o lai fai mai isi kai mi o ko finga ngei o ko finga kau o loa mo ila ko o lo o la ko fa malua ku la fong ai le ko sa war ku la fong ko e ka o mai le fa malua le ka ngaka ku la fong ai le ka ngofi ua apuki puki ya le foi kamali onga le manga o le fesili la ai sea ai sea me wala nga esele treating o ngei foi cases afa pengi la ko kupu mai sesi kanga ka fa apea ai lo kele o yai le power o le ale la ko positions o le ale la ko view e ka kaunga fai E vai ngo fa pea ko vole le lo ki kilo ngem ka pure marka ka ngwa ngem ka e vai ngo fa pea ko ua teste e akila le lo yasili pe maka sao mo le melia le o test mai a sao ia nei rope ngai fa mare ia no fat fa pena ia nei ropo pise so mo yo paso o lo que karango el kaimingi o ia le tem ia okay wa o kaiminga ia le o iska kono isi le kaimingi ola i le le fiong an lo isi la ia o ya su so le di botau ngalo ia te a odi ia nei ai ono le tau le o ia ni me tupu ai ele faina so I don't think o lo ye foi se mafo fo lo ye sili ele mafo fo issues ngi o ke lo foi le kel le onga luenga le afiong lo ye sili la ye kai mingi mai take one issue at the time o isi foi kai mi a o ka mafo fo e foi e fau ele ali ile au wala ia ku uai ka ko ilunga ia mako i maula lo al me ko pa u mai pe fau ele ali ile au wala ku uai ka ko ilunga onga o laiva ai mai o ka ko le pai mafiku ka yala ai ke rora la ukala la sunga lo ye ura fa au ke fia pa ura pa u akila pa u fiku se la unimas pa u wai a pengila ko e really o ka e pa e pouco fica kai pa u ya le foi finga o mele roia siria sa ia ngai e ongo se la o ko po se anga mengi le foi e manga pa u e mai ai a pengila prove a pengila ko really litigate le lo ya siria le kemingi le issue contempt of court alesa ave ma pleskenge o le fesilila e fa maungia la le ave pe o le fiku se la oli mas fulu lea waka ua kai mingi given o le employment le issue ngong kango ave le malo kai mingi le ko it's with his employment ai lea sa agree e resign mai langa employment ia awangi fal pui ke role la ukale ku ngor pokara o kai mingi ya fule ya aki a fa wo release le kupi pa waranga ngo ka inga ko pelo fa nga iko mo iko e kango mai por ka boyole iko kango ko pawo ngora wo mai mo met pokara me la wa vange la wala nga o pumoni nobody has talked about this le melea pa e ile wala e mafainga fa lo yesili freeze assets freeze aseka freeze my account while all I ever issues the contempt of court il court o le mele ngomari ya akila nga saini ya so ngai ke le lava le evidence ole on ka open fine kan ko loke loi e ke le bango I mean ele mafai nga pe ila because olai ka o mai ele iso vinga langa fa salanga fa kula fu ai e mafai fo ila ele na fina unga pe ave le ro yesili e mafai ele na fina unga ona solo ia le fai unga na fai el pan meni
fa mata ono mafai ai la na fi nonga ona fa pe mai la wa mantua va tunila ma fa maungia nga me uma matulanga fa matala ono bounce back mai ai le mele lenga ko fa sao wa ye le pale menge le sunga nga ya akila ole ya pule ai ole va enga lenga fa le pale menge lenga ko fa sao ia le ya finga pule e unconstitutional ele ai se va enga constitution sa mo e mafai ai onga ko fa le fa ungale. These are kind of processes in mafai el parliament nga fai. But it's so unlawful that they abuse the power of parliament. Ole fesilila. A ongila nga va aile, and this is where ekake mangu fo ile kungu. Ongo ila kupu mai ngi fa fika uli lo loko ia mongo a fia ile il malo. Onga ole kala ngo fa mai kupu malo. In the Western system approach, taxpayers' money. Include ai kupe ia evaku ia kungu ia ka ngofoi as foreign aid ia samo. Okupe umanga. Lono winga la, e mawhai ona whapeat, e lua vaenga e ono a whea i le toa inga case lea. O le toe ave ia i o le melenga whadenga agree ai le pelesi keinge i whiutanga ina i na whai moia. Lua, e mawhai a fo ilanga koe ave le whai unga renga whai e pare menge pe iau, isi whai unga ia whai so ngei. Le avatua ma toe tongi ma i whafua le whamasingonga. Ai ongo le testing ala vases. Ai man ko foi mo lunga le fa vai lo le kula fo fa palmi. Le nato noa. E mo lunga ma ko constitution lo le. Lo me fa palmi. O vai nga mo anga constitutions le ai. This is a supreme law. Parliament is a supreme lawmaker. Yeah. And constitution is a supreme law. E le ma fai lava sesia ava pe fa se kula fongo ai violate ai singa fasi I ngisi constitution. O kula fongo nga. Mai mau kai mi le fa nga inga. O me vinga le sa ngo ai le fionga palmia. O kula fongo ia nga fai mal fai unga ale alfa masingonga le nga fai le case le nga lewa o fai mai ele fixe la mas fulu afela fionga ya akila. O kula fongo ia nga fai le fai mai le fai unga alfa masingonga e le sa le kakau nga fai ele palmenge nge kula fongo. E le sa le kakau foi o nga me I le palmenge fai nge ko inga fai unga fa pea. Lau ki se fea mai se kanga ka whai ngaluenga. E ui po a o whinga kau o loa lai kau a vea nga ka whai ngaluenga. E whai la lau tala lea sa uni ma lau sungari a taua. No wonder why the mentality of whai pule le HRPP le hiri kaimingi. Soli, ole makua e mana na ofure they are the extreme lawmaker. They are the extreme violator of the law. E nana ova yatu. Sila e whela fo inga ia whai kai mingi. Le alenga whea kure le pāle mia I disi awuri isa. Ngō fo ilalo. O ngō sai mai sai wha. E tu sa matua mo musu ona o le lato mentality ua umonga install I to tonu. Fia se furu tausanga. O le lato mentality. They are above the law. E no pukau kingo mara puku sa. Vai whala o e lewa e sau noa. How many law na violate le vaenga? Walanga kau ke kau fuol par mengi nga kai mi mar nga pa inga. O le HRPP par mengi. Ele ia inga o nga o loa. Yeah, maybe boys is ke o misi atu ya tatu. I'm not quite sure. Correct me if I'm wrong. Wife so swang America ko wa porkalam. Isto ina au pesa ko kasi ya. Kiri lo pesa. But anyways, o le wingo la tala. Langa le wa vatula o ia la fa longo I lau sau noanga. O le kele o mea ia nga whai mai ngā kaimi. O le mangingo a le sori ngā I o le wha vai. A fua ia I le keu ngor kula fongo kasi iwa varu kasi. O kula fongo whamisingonga. Fitu tausanga. Ngā wha sa vali ai ma wheuka ngā I ai le whai ngā whako a kā mau. Ai kongi mai le rua a wherua se fu. Kasi masin. Kasi le masin. Ai, ioi. O le si foi mea foi le pe wa e la ka konga o le meu pasi et palmingi. Kula fonga maulunga nga. E le ia ma se singalu ia le fa vai. Yeah. Wa le la wa ngere fenga malo le loko ki kiro I ka upu mo me yang kumangi. Le wa makan ki kiro fa vai. Ma pa wa ngala wala e kiri ia I kula fonga fa balbale ia. O so o le check o le check uma fa vai me ia nga fai I sipai. O le ke le fo inga ngaluenga le albaenga al fenga malo le vai kaimingi. O ke le fo inga lakngal wenga le kaimingi. Onga o le kele o kula fongo sa fesuisu ya isolo. O lai vai o leita I vai ngol fa vai.
Ua le, ia, o le upu ko ia kia, ua le mangungi whaavai, ua le mangungi constitution sia kako, onga, e whai mai lea kulafongo, a lai whai mai le whaavai, o ngai se ser kulafongo, ngai soli kulafongo, ngai le whaavai. Le article, article, lua o le constitution. This constitution shall be the supreme law of Samoa. Awa pea o le whaavai le mawhai e sisi lava kulafongo nga whaasenga. O le kele o kulafongo le include, kulafongo lua filusifuru. Lai soli e whaavai. A fo ile winga le le te fai atu ai le atua masauni. Even fo ila le saunga o le sikanga kau ke vai aku nga sau lo ko inga ma fau le pe foringa mai fai le mea le manga fai mapule ka ngaka. O le fai pule sa fata mua. Le ana mana tua fo ila le nga yai langa saunga nga le nga fai makira kila o nga orenga afia mai fo inge le ika mai i ka ko ka ko uma. O ele pe ma. Fai se kula fo apa mai a. Ele pe ma. Nei era ka ke uma ya le ko lava ngana na no fai atu. Vai foi lá ko inga la fonga nga le ma wai la me le. Ele ai ma se kilo po alaina nga kala ma constitution. Lai pui ai le ai ka kau a media la ma me tangata. Le ai ma se kango si ai longa o nga fai kau a constitution. Ai anga fai le la fo le ma manga kule o le anga. A lai pare mia kule pa ma kula me le chapi. E sui er kula. Oki. E sui kula. O le no kala. A ke no ra kala. Ele va le ngi usila. Le ole o e ka uangi le fai mai ka ko mala le fia mai. I am so motivated. E kusi complain ile foreign affairs le Minskau foreign affairs ang usila. E condemn. Yes. E pale mengi a Samoa. Onga o comments ia ua fai e winga i media overseas. Mankua fo i a vai fo i ia kungu ifaf. E se a se pole al fai kai o fai nga malo le media. E le kai maola koma fai ka pe i lalo. Fa fefi. Ia, e o fo yang usila. E kai mele fi ai. So afa pengi e kusi ave le Minskau foreign affairs ang usila. Samoan parliament is crossing the line. They want to drag New Zealand media and prosecute in Samoa and violate the freedom of expressions. Lea kai ka ingai fo. Ia whainga malo whakim kalasi. Does Samoan parliament wants to be condemned by an overseas country? Because on meangang usila le whaima kungu kem kalasi. E violate lo le right to kangaka to freedom of expressions. Pe on mele kupu ya Lucia. Pe on mea fo ile kupu ya Sainga. They openly criticize this government. O le ale wingo le ngā ko inga approach. O le awa ai fo i e le o staple ia whainga mā lo le kung ula ye. E o ke mawhau ai fo ila we are right as a citizens, a world citizens. E mawhainga o whaia le kusi. On my behalf. Pe awa pe o lenga direct maingi comment wha pea. Ai awhi ai ma. Because ia olo ke sau ke contribute. Yes. E te roa, so umata tu ma so ua. Sei. E la so finga no la. Ngangi ke uka ko se ka subjecta. E kawa fo nga sila nga manga ko e le au mai mo sa mo. E ka kaun mere ko ke lo ke la nga fixer au di masu wa fele e ka kongi ya kila. O kupe o e ma. Yes. Kupe ka ko umala. E ka kaulanga lo ke mka opule. Inga ifa manga kupo ai lava e ele e whainga representing ka ko e awangi ko pe ia le kupele. Masa lo isi. Ole unfairness le I. To me, le la ukara mama ole le whekaui le iai I ma le sao. Ole wala koe kongi le kupe le kangaka sa kioti. Yeah. Kusa lea la ko kongi le kupe I le kangaka nga makua wha maongia longa morianga o wha o lima. E sa o saunga le ia kaua, o le pangka. Yeah. Because e rule loa le whaamasingonga, ua wha maongia o solinga kula fongo, o le a what pui oi. O ai le ka ungal kaka lea in our society, prisoner. Yeah. Well, it's a crime. No PRN. No PRN. No. Ai me fika ko papel o pa valea le lo yesili le yoe mal mele. Mo le fa ka nguinga me ka fai. A vele te le alena beila la utala na le no fai atuai maybe o le pato le paso.
maybe o pise si o paso le lenga kau fai le mianga mua ina ia ai peitai per komingo vo ile per komingo o fiu kau fai aku ai ua ai fa ko inga disi awa ke ula vale ile ua ma komingo ala fa wele fa le ala fa ko nga le ua ko collapse lo ina noa fa tu foi la ta fa inga wala nga moni fa ta telefon o ke le fia o ile mea ia la mela haru e for ko pekele ia e sa ole songonga ali ya kaua. Because au mafau fawai, ele ai se mings kawa i fafuang Usila so pro-Pacific rather than Western Peters. Because ol pai inga lenga faipa anga ia le New Zealand First, ma le leipa vai kamio Sinda. O ke mangkuangan pa ke kisa sit aside e Western Peters, e minga mol Pacifica, $1.7 billion. We have homeless in New Zealand. We have people who live on the streets. Yeah. I allocate pa ke kingi more le Pacifica include. It's a lot of money. So ile pengifiki ila ko fo o sila mai ma fa fonga mai fo ile tauta ia. E ka kaunga ka ko malama. Yes ka ke ofenga luanga i Samoa. But o allocations o funding e ave Samoa mo falma ia onga e o fo i polo ke ki fainga au wala mai ku upe on sila ma auskalia le ka ke kongi la fonga. E au mai I taxpayers a kungungi. So it's fair for us. And this has never been discussed before. Because ngo whaalongo ia so lawa pe ele ese ko contributions ia Samoa. E ke le aku le se lau milionga le ala kuingi. E whau ele malo Samoa. Ngai lo okupe ka ngaka kongi la fonga vaiange a le malu le kungu. Onga okupe wa kungi okupe fully. They are aid. Unlike kupe e au mai isi a kungu ma isi whaala pokonga. They are loans. So yang Usila ia. Ia ula olong kakango fiku leil whainga malong Usila. Samoan in making threats in media a Samoa overseas. And you putting this money to Samoan government, la a fia if wole ma ave lefu. La a fia if wo ila ko lo kama whaia ki nga ele kungu. Ongo ila ko lo kama whai whaleanga le kungu Samoa. Ai le tala le tupe muli ale nash ale leipa ale suyer fenga malo o te manatua sa o reportia. E silia ma le 5 biliona o tupe mauang Usila. E mai tangata Pasifika. A mauala le 5 biliona nga oko ai se mea le alu isa i le Pasifika la vea I matatu Samoa. O le ala e la veluar ka ko kaukua ingei alu Samoa. Tapi ngona te tala ia pe a fitu na I le mafau tangata e fitala I le fitu nga inga. Ko isi fo mo paro ka kuifaf. Aso ia sa ka ko file mua wala nga ka kere pisa mai le ingso ka ko ngol par menge mai ele ko kering so ka ko nga contribute fo le ka longa me fa penga. Ka mi. O pe ya ka ko isi fo I. Oh yes. Mo fa ngo fa longa mai le malo I me ka ke manga o ngol contribution a ka ko le ngo fo ngi sino. O le rola ki kilom ka pule wa pe fo ka kon ngo fo. Ale la ngalm ka pule I par menge me o palo ka kuifaf. Ele e fili mo fo par menge. Ka pe fo ka pule ngo fo ko fo le ale longo fam singonga isem ka. Ngo fo la ko ele salen fo la ko ka pungi. Wa le fa pe fo le fa pe mai. Se kalngo mo mele kalngo mo mele nga se me nga ki sa wo. That's corrupt. Fa ko fo la me ko nga me nga ku. Ko ele ka umai ele fam singonga fa pe. O le se mele le umai ko finga. E ki nga no fam singonga la se. Ele fa ko ngolo ia la se. E fa nga mai ile ka mai o le lo ia mai ngala. O le pine o la usau noanga. O le keisi le kuri ai ku le e pa ma leala. Mana tua mai fo yo no te fai atu ma to fai pule tu lo wa fai lange fo lo nga sia te sale mo. Ia ole lo ia fo ia ai nga la ver ko inga fa ke ale nga fa ke ai pe nga fa ke kwa uma ya mar pa inga ele to fo mai si ma to fai pule. E nga la nga o fai ya. Sa fa ke er ke minga. Ole ia ile kula fo ngo anga lu e test. O e tomo me lo ko tan. La nga le fai mai le mangkola ai nga fa ke a kula. Ia ke longa fili ale lo ia ma ko sui.
e pule rongo loko maybe le ikauso na mafau I don't know a ole wingo la utala ole pinge kongu le ke sa ngoi e le fa pe a ya fe oki kula fongo le famsi sa fi ngau mai ole ia ilo keple i ke sa wa ai le ai masenga menga ku o malon kausanga fia se furu kausanga ai kupuro ia kula epa maleala Teosofilo lo fa ngaro ai vai la le pinge kwa sa le ruling at famsi ngonga e ui le kako le pie le make sense wa ya ui mara utik ngo fa ngo lo ke ma fa men tu por ma tu fai puli pe kausanga e pero kausanga nga o la kunganga nga umar pa inga de ko fu mai ai kurila uo ai o finga e ale la busa le fa yunga ola in favor la uo me tu nga ui ale umile nga ya la nga le ko fa o polo kiki o it's political ke le ya kula fongo Samoa. It's like ava ai le kula fongo e mafau mua pole ale attack mai fafu. Ua fefefe fo i le kele o kangaka ia whapea fo i mangailo ia. E kau mawhai e wha mamalu le kula fongo ma uphold le lako kiuke i le court. Onga o lai whapea, people will complain. People will criticize us. E pe vela o le sunga i le kofaya asiaka sali mova ai. E sa o ka mai fo ilanga ka mai. But longa winga ainga yese ma fo vapea. O kangongi e challenge longa winga le avea fo mamea e opui ai ia ngai a fo. Ai o longa ona inga ole. Fato i fo i o longa ona inga ma le fa malu inga ole. Wala nga o ke wanda ile mele. A lela o tupu nei ia kula e pa ma leala. Ai o fai mer constitution. A lela o lo pingi lo me lea pa mai e se wa pe o le pa inga le nei mar swing o fai nga maro. Wa manu mai ai lunga le meole. Mai e pe i le tato e sa no nga sunga te pa le miana fai na anga le la ia. Po nga fi. Se nga le wa e kau kari kwa malo kuwa e lunga lea. Kuwa e sula. Kuwa e le tangata nei nei fit. Le sa mo sa o ya pa mia. Ngo foi la eu acho que foi fa kai ngo foi la lo ele ko in fa ka. E fa tu foi le se pe wo fa ta a longa i vai le se le mamalu o le parliament. Ma le mea le o le vai mau walalo. O le ala na le te fa tu ai. E kau ke pisa fua e nga okuila e pala ele kadi ya long ko ilalo. O le la vive uma ya mai si o di. Langa ya tangia mai e fa pea o ma nga ye maka ko le ku. Ono ko kara so fo maro ku so fo lunga e ku lo e lo fa pega ni lo mo fa ngi la ko se minga pe ke sa fo ngi ya wala attack al ma lo pa mo ko pu le kai ko kusale o mai ba ngali al me sininga ngale ma ngi fa lo o le lef ko o me ngai sininga le anga o lef ko e se mo le oso mai manga kule ai manga ku a ngo fo ngi fa inka ko fa ko pis o me ia ale wi ngona tala le atau e sa o le fapi se wo ki nga fo kari nga ia mea o mea ngai le sa no sa o tama tai pa le mia to lo pe na o nga ngai fo monga o le sui o nga ngai fo monga mua e po lua le fio fa malo ia ma tu le fapi le sa no sa o le fio tama tai pa le mia se a ko ku a i lunga o le fapi o ngi mea fo ko ke o mai ai ku se o mon ko fa wila vea ma ko fia fa malama ai uma engo ko la unga i mea ia nga ko a mai mua le kadi ko le mano alu ai le kai mia ia tu ai lunga ia sula fa mai e fa sire ko le fon fa kala ora mele fa mai se me fa mal me se me fa sa fa mai le ia na fia fa e o fa ka ia ko ngofo ina no ding fa o lu ka fo se inga ma de ke o le o ka fo fa pe wa ngau mo le kala wa le kai li mong fo le fa mai o fa ko mo pa mi o le ngau o le kala fu le ka e si upun fa inga su upun e le fo si upun fa e ma fuanga ngau o ke re ka o le ngau e ke re ngofo e ngau ai ngo ma le upu ai kala yo o le ngau e ngau o le ai kala o le ngau les profiki o le ngau le ngau o le kala ke le ai kala fu ko pe mo e nei ma se ro ngau fo mai e o ka ngoa fa ngau o ngoro fia ngau ngoro mo ai ngau le na te fa ya tu fo ia o sa no la le fio ngal tama ita minister ia matamua basati bo ia tonu le anga le famsinonga le la wo ia dalia duanga ia le ana ma nga ia yo ka dia le mingiska
Karisa o yan mingska. Kusa utango toe tu ni ufai ngofi. Wala ngor or tamali yor kalian mingska ang fai sa o. Lise meanga ka o yor meanga la ile loya sidi. O le loya sidi. E ngafa matiu te tūlanga pe a o yeise mea e va ia wa fa wa fret fo ile leanga i le malo matulanga lua. E ia ile sa o konga ia fai kau mai ai makamua vaenga. Ile sa o konga ia o. O fa fa sala lau e kau kakala ai ma me fa pena. O le meanga o ki popole ai o nga afa peo yeise se mafau fau o ila kou fo ia ka ma fai fa leanga fa sala lau ang sila le kau kua koi peo le. Peo le tautai ai. E kau ma fai fa penga. A o nginga ave kusi ele attorney general New Zealand ave le Minister of Foreign Affairs New Zealand. O postia malolosi ile malo New Zealand ma so se malo ke makalasi. Foreign Affairs. Ma le attorney general. Vai ange ale le kofi palmia. Mai o ila kongi e ali ya e mai loang I fainga o lai abuse ai le right. Human rights ia kungu. Failo malako press conference. I condemned. Ua kusa I sesi upu. O lau ala aka ngofi fai aku. Se kele o kou. Ma koe mafau fau. Otherwise o le amaka ngofi hold. Ia sosoangi o umanga malia I la avaku. Sosoangi kau kupe. E ka uala ia ke au le peonga esa ngoa I fo I le saungonga minska. Ongonga wenga le ale attorney general. O le mevanga le fai lau kala. Ingi usila ia. Hapenga fo Australia. E so onga mingoi lo se fai pule ma se paki, especially a paki e oppositions. Ai lau ke fai angi whamakalanga e a fia I le freedom o kangaka laukele. Me ilo malaka ika I o le oppositions. Whakongu le fai pule. Make a public apology. Because o loko finga fai pule. It's not just you and your electorate. It's very public. It's international onga democracy is something we all shared. O ingale o mai ele freedom le kau kisa o loko ai. Otherwise, o le akongo ko inga system lai samo authoritarian. E sui ngei sui kai au pe afa pe e manga o e fa fefe ai. Because those are threats. Are threats to the freedom of expressions. Malo. Ai pa se sira no mo pure fa pe o Samoa malo kokas. Va ficar you e langa mai le. If we are independent, we will never ask for fund overseas. We are independent by theory, but by practice, we are dependent on foreign aid. So we have to understand maka koma fai ko ke malamalamai. O le subsidize akule pake ki sa mo ya kungu ifafu. E o foi lai ai ka alafu e avaku ia kungu le ai ka alafu e sa mo. O kupe foi anga kungu mai lako taxpayers. So yes, we are independent by theory. But e kaukele o kuko kas. You know, o le kauke fa mo e like we are not self-reliant. And regardless pole aliva ai ko kele o le kungu. Prove me I'm wrong. Because o le ia pa ke kia kung ungi ko ke ngofoi o le allocate mo kung Pacifica include ai fa Samoa. Afa pela o le avele sengi Samoa pe avel kala pe avel milionga fia se fulu e o fo I leo ngi sila o kangaka ia o fingal wenga Samoa o le ko kongia ingi a lai o seconde di Samoa o malili yenga fa ava malo. We are going to help you. Do we ever see I se kaimi o mai kanga ka Samoa I la ko fo longa lue Samoa mai sosoangi ngei onga ua makiva ka ma ai ngo ngungi. No. So all those things e tai fa kasi lalo le economy. O le mela nga fe ila wia fa makalanga. O le la fo ko ya ngungi ia ku pe Samoa on our behalf as taxpayers. So we are not fully independent. Kusa le pi fōringa mai tau te tūto tasia ia I tato mawhawhonga. E tūlanga fōi lele ai ono o la e whai ai tato tūla whono. O me whapena. A o le tausinga. Ma le whamingo inga. Ma le The machine of government. Ele ai o le ai. Le kau whamoe moe mea kumi whawhia. Mana ia te lele mata upu te leri o ke leri me uka kuka la iei mana tatu whaasua. Ai tarusia o mo se fatu tarusia o iaini ai o le tatu whaasua ai whaatupu manatu.
anga I sio tato watunu uma le whainga malo. Me se fo io, tiu te ma ta whai o le, le ala fo le Attorney General, Lawyer Seeley. Ia ma fa tu langa ina fo io nei mau ma ta upu walanga o le mele la tu lai mai. So le, e pe yor fia mau a se kupea a le aka ngaka. Ko mai ngara ko ko. Alin ka mai kupe so. Sul malo. Pe la falling mai wa afa pe nge le was successful le ruling ya Akila. Le ka fa ka ya River. Ala foi fa ka mai si ia nga kuli mo. E ki mai ko lenga le. Ale breaking ala de cycle. Se me fa manga ku ala pilo ka ko pokalama fa fongo fa ko uma fa mo e o ngai ka ko foi ka mai mangaku ia o la nganga ai le o lo ngona tarusia ai mana ia ele anga foi le uma e u fa pe me la asuka ku e wai le ia la pa ia that's why do you want me to write the letter to the manga ya wa kaunga faiska ku kusi ma avelo because ole ingei New Zealand every letter I sent down a mingska they will respond but if I feel like also swing ya ula fengo fia nga avele link wa ya kala ya fai fai ye vai le link le so as interpreter ma vai o kala le fai in our view is a threat to the media ongela nga condemned internationally condemned vai vel melo ku ya Israel wa ku le United Nations lunga le blacklist ongo le lefa alongo Israel yeah o le afo ile fia malo America o Israel ongo support America ngali liu ala mafofo America o vai America if we hold the power to rule the world and give the order to the world we have to e ka kaunga sui le kako lako positions ele mea le mafuli ele majority if a pe nga fo ila le kulanga ngo oisamo pe afa pe ko inga lo make si ale ola uia o so umanga ku fa kauva mai maule ku usa kauki nga ifo ikua ngala ko mafai ai fa pe o se kulanga fa pe o e fai fa ka sir malo support ma va ku ideas e aki nga el malo we have a lot of resources ele o mafai nga tap pa ka ko ngo le o fe ka wa yo va ya ko la fa ele el fa nga malo le ka mingi se me le ka ko wo su lo wa set le presidents e mafai fo nga ka ko claim ka ko e fia se la wa fi man ya le ato le o va nga wa ole kulanga le ke mai kau foi me foi le mkanga rongo le mo ris fanga papel se social media le anga e o me le anga very much le aku umalala wa fungi u fa nga le social media ya me sia pokala ma foi pokala e ke aula e pe ma fa ka va nga pa kilo mo social media a po ele media kilo ye ai ole me moni ole alo fanga me na mon fui tu sa na se tala pe tau a mai luma a matua fe mai ai mo ya la uta mo e na e pe se tala e vani ai pe fa ya fa le ngo le ngo mai e su ma aver kula fo e mai le o fainga malo fo ia le fainga malo e pe no fe tu la uta la sa mori la fa tai le fionga tama tai pa mia ele sona na fi o ile sa ko tautai ana fi la so lua ina ua ia talia ina maleanga maua lalo se tulanga o le mo mianga o ia le famsino ngai watu e mori mau sa mo mori ela fa kai walanga nga o fiu ko fa ila research tua pesa ye se te mina tu e tu la e pa ilu mo famsino le ai ma se me fa pena le la sa mo mori leanga o fai o ia ma fa tai tai o le tu la fono ele se lunga pe sili ngai lor kula fong lo ngala na mori la fa tai ele sona na fi e tu sai fo i ho ole malesi la vai ngana lua ele o fa tai ele o kai ya attacking a mai ngai le malo which is ola to lai lead lai pule le malo ele o attacking a mai ngai le freedom ole media ele ya se me fa pena o kanga kai attacking a mai ole HRPP ai le o le malo ai le o le malo o makwale ya se pawa o ya kuro
ai pei ole a tau mawhai e whao ngā mai le tau wha awhewhe mani so o tanga i re le alanga leo ke whakoi e pei asia kako makanga ruenga o leo pinga le paua leo makanga ruenga le e pei o le mingi sky se ita pipi tu lou ia tu lou e langa ole ia mingi sky ai pei langa au whalongo ke ali mongi o so se kau ka langa i prokalame ali mongi e whamai anga la karangoa mar komisinga e se asia au vai to sau no mai ia whaualo wha pe mai nga makarangoa mar komisinga na mata no mar komisina ai pi fa kelen kala ngori mongi mar komisina le la nga le neta fa ya ta ita fu i lungo na sau no e pe ke le sanga ya ona fo iwa va ku ia ko fa atu ona si o ia o ming skala ngolango o leo ya au ke ro ai longa kala ngoa ku u leo au ke ro le ke le kala ngoa malimo ai e me ka u sa o foi ka o mo ki ki fo ile pia fo ngengor ka ko pan mi fam singo ese le powerful mo le testimonial ka ngakala pa ia i lo fa ku ke alo e fa mele go fa ku fa so me nga mai ka wele e mo ba wol pan mi ele me fa ese si on fa o pule me la long fingal nga o ia fa le fa la ke la ku ese le power o langa mo ba mai e sa o fo so nga siaka o i lo ai le kamali i fo yo le male vai mama fo yo le fionga palmia no one is above the law yes avala au mai lo le court e ke afio al as long as o la ai grounds o le vala au mai le court e o la fo e fa mamalo le fionga palmia le independence o vaenga i e kolu le o fainga malo legislature judiciary ma executive so e le fa pela o nga ia o le palemia nga fa pela ia ia alu lo ia sidi kati pe alu lang failo kus pe alu failo kus kati o fa fienta to ba to tu mai Trump e ru mole fa ku peka ko kala ngo wa fa fia isi kai kai a o kunga o kunga ke keli ya pe tu a langa a ka ko kala ngo i malo e ka kele kala ngo ile nga ngo mar fa aro ka ke kala ngo e ke mukaras kula fongo tu la fonno a mai le fa pe kulo o ka ko palmia ma on tu lo le fionga sa fa pitu ona va tuela ia o le ingi ma malu o pelesi kengi o isi a kungu o mala ko foi palmia o le tau titana no when we talk about the law o le kemo karasi le ka ke ia uma e o fa fianga ku nga ka i lumole moi e fu si me lo ai e fiambe o le rule of law la ngole anaval na o la kausanga i luma stand la le mark le trade mark le palmia rule of law le o fa ka nga makala ko nga wa ke lo wala vai o le tatu ba o le fa ka ko fai vai e tele ma tele ni si o vaenga sa manatu ai au te lo o matua tele antu le man na yo issues ya na tatu fa so ele kili issue ese e kasia a o matua tatu iyo vai ton win o upurunga kele manga ro fodiro mo kwa fa ka pe ya sa mo mara fa fo mo ele dei vanga le fiafi ole pa i toro ma tu ba ma tamali nei sungale o fele fa il tatu so ni ngali asolo solo setembro fe fa ka ko asolo solo setembro fe fa ka ko nga kamano ole le nga le fo ile lo sango pu al menga langa ikaka ngo ba ko mengi fa balbale mai menga le so le so Facebook ke le lo inga ile au loko le ya ana alanga e manga fo le silafia wa la so o setembro le la fa ka ko I invite everyone to come man ya eu le so lusfulu sa ku o fa ka ko ya me i ulai pa o le fasolonga ia le ale high court ongol fa ka ko ingolo ia ngol high court e fai ia ol fa solonga ia high court ko kelelis fa karkat ele va pela la au kaluaku ele o se kup ele o fo o se kanga kasoli kula fo la o kaluaku a fo sia ku va pe ku ku malo ngwali la ku o lo ia setem ngal ko o se lau ko lulua ia lo ia mafainga fa ka ko nga e kas ia le aso fa ka ko umma ia
Mana ia. Ai o le ala fo inga umi o ngol sai di linga fo le inga make sure e mama ia le loia mama ko swafa. So ele me fa ko pelau fo le po me ia kalongo mai le kule e kan fa ko pelau. Ia ele to pelau. O le susu inga le inga make sure mama le kula fo. Mama kula fo mama mai fa fo. Mai le o se angel. Ia. E tu langa fo io le soifuanga. Ele soifuanga. Ole sa ole sa nga le sunga ya le ata wa onga ole process it's very lengthy onga e mai ia li poki le ole ya ku umanga ia Samoa Australia mai ngai ale nga ka foi le ole lisio o falfenga luenga nga ia onga mai umala ko reference so it's more like or fully exposed oil law society ya la waka o mai ke aso losful o setema ya ele ka o mai kai mi onga e fai allocations o kai ola official mo mang a fa pela ke kula information a le skalanga o ke li fa kokoinga o menga lenga kuli o fa for information yes mai ele kai mi foi ngai o me foi nga o ke le o mafai inga o kula il information nga Moses yeah ele fa pela la sai ki ele o ia sa lo konga e ko inga views fa pia onga ole avakula o ia vai fa qualified lawyer langa ole wa pasilan le fa lawyer ai le fa pe o vakua se fa kuanga fa lawyer e fa ese fa unga ale tauta ia ila ko for issues this is more like a public conversation ele o ko ngi ai ele o mawanya o kupe ole ko ngi ole ele vai ngale avangi le fa finga nga o kamingi ole bank so issue for lau ke kamo fia le kamingi le bank it's within the guidelines or kula fong I mea mawhaingo o ngō kango e whai ile lai senge ale bank ara ofisiri le tau fetu o ingi no ia e kauroanga kupungi ngāne ngā kukuli pa ko wharongo po Oscari po ngenga kulelo e whawholaku e le senge le skalanga ya ele leile kuli whawho ele angat whalpuipui ia ora ofisiri le tau whai atu e whawhewhea pe o le upure tispa 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 o mai se kungu whakikainga tispa o mai Samoa o le Samoa nga sa olmenga ua whaasa oi ua whaasa olmea sa o whaasa oi nga e koe loia is practice i Samoa o la whaasa oi i Samoa e saula ia kungu ngengi usila e sau e mawhainga e sau e ngawhainga rue ngai ngā mea a whape o la he whaasa mai o Samoa a whape o tispa mai o Samoa e ke le ile skala ingi usila ele mawhai ava pe foila tispa mai o Samoa e sa ele skala ngi usila e ka kaulanga e kango e ave le avangi le kusi le law society o le mele lenga kupu ya ke o Samoa please let me know pe mafai pe nga hold lo licensing o ye foi la conditions o conditions you have to be transparent o le upunga you have to be transparent why e lolo lenga tispa mai o ale ke sa fai lo inge kong sa o fal pui pe a fa pe serious lo ngra mai mau a ko ar kai minga kulelo ko ma por kinga ki ya sa ia sa le fa nga lo ia e fa ko ele leila tanga tala pasire lo ia walanga to ya o le pulo wor ka kam por me ale fai le move vai o ko e pra sa ngol me e move ko sa e ka kaunga ese lo ia o la wole skala e movinga oi luma because on menga I kongo falfa masingo le ka ole pa e le mele the public gallery o ko anga lo ia o ko oi luma mele it's a traditions okay lo wa fi a fe kausanga and it's all from the Westminster system o le pulo vinga ke fai mai e pe o le ko so fai mai kala la fanga that's a funny hat dad o ya ko kama pe fa ke kedi ho le ole pulonga e pulo e kanga kalo ko lo sierpa congratulations ai mo fa pulo ya paso lo mere ya mo ave ka pulo o aku kai le high court o le mele o lo sanga kai ke manga o e vea o e wa fa ye no program ke manga vea o e mo lua I loia nga o pulo wale karu la se fa hari la e era bua foi le lo ia le la movinga
Lana fo isi le fia lo ia le la movinga. Ia wanga ia ka sanga le. Ai pe ia li ese pe a. Ole menga le fai le mapa unga male ia marsunga ia pali. Ia wa mo le lo. Po mo lo fa unga fa i le lo. Ia lenga fai ia te sema ka sanga nei. Esa mo fa unga ai toi la le meeting al pa. O ma fa so engal pa. O uma so engal pa. Ma baila tanto. Ma fa di ka. Pare i foi la e move le aso le. Ia o le ngo mai le sunga ia pari. Ia morkele fo ku ia ma. Wala ki la de Oso il vale Pero la wala no sui party. Lei, o que nem que sui. Ai ngo fia moving. Wanga avel makar sanga le inveski. O fia moving. Avel makar sanga inveski be ma fainga faile ma le ofusamo. Il kan mak fa oi. Ia fa kanga men inveski me vinga ngalinga ma fa. Ma fa o masunga miki. O ilo so mi. Oi coffee roll. Ma ngaya kai me move o ru. Ai makwale ai nga o so nga miki ya. Marua puro. Longa vinga la le move lo ai move fa. Once again, malo fa tai ia ele sunga ia sauni ole le loia. O mga fa u kamaro ko ia ole admit le pa. Marka sai. Ya mangwala e siare moving o ia ai ka kawanga masa. U se mga movie luma. Ai ka ko movie mai ko. O mai ata tai ai o 3 minutos na tai lo le fitu. Alo fatere mo o fa mangalo ser manga ole tu manila fu fonga vatere. Tul te tau mai vai aso fo. E to e fa o popo e fo se ma tu fa so e ska ka yo le wa le ka sanga man. Pe sa ili sta to over no le tamai tai par mi ai o mai ka ko pen no fa ka sinu. O mo kwa me le ia. Io ele fionga tamai tai par mi. Tato ai manga fa nga aso par mi mai man lo ya sil ia. Ele ma ne tato. Lo ya sil par mi ka ko. Ma ka ko? Ia. Ia nga e si me ka ko mo ia. Ai akila mai ko. Ya, tato firo advice. Amai mun ha ila ia. Happy matariki kiki hari misi ya. Sorry, matariki. O kaya ora matariki. Kaya o les fanga uro afing. Oh. Please happy birthday baby. Yeah. Batu ai lau sunga te tango e fa leo les fa na ule. Ai fa umai lo tato pokla. Kanga fa leo. Because I'm emotional. Oh, italo fa. Oi le sua fole ole. Chester Raul. Maso kongo. Yeah, Chester Raul alofa. Ya o tape na mali matu fa manuia fa ai ele aso fu fo yo le afine po le alo fa sino i le sunga le loia ya sauni mo le tu fa malo ma fa te tele ma ko yo walu fo ya o ma fa mali no lo to issue sa tatu fa so io dai lo la uma tau lo sunga le atau ai fa te tele mo wolunga fo ile nei porka ala ma nga yo ngai ka ko issues ma la fa so le atau fo ile le it could have been beneficial for inga nisio o tele aluinga ona utara langa o tele le to mai wole vanga e ngo sawa fo inga yo le kiki o fa ngo ngo le ngore o mangfui ia o ia la le o fa sala la mutu langa ia fa tai fo ilo fa to fa le Jezreel o alofa anga ele ngalo peti marine seleni ala ma ngai ole ngoaso ngai las fa o fi ele ka sanga a tonga suma lima tu sanga ole fini ia a velo leo fai masuir mantu va se tolu ia e se utua a se utma sunga lo ia me se foi ia o anko le atawa ia ma anko po mole tuai ia fa mlianga lo wa se soifua fa tai le tu ona o le ola ma lo si fa tai foi ona oe o sita ile le yo matua tai ne le o te loa ele tawilo ole a e soli muri a au tu langa foi i to mai ona yo matua me se foi se utma fa muni atu proclame te te ya el ne fia te ulunga tuai ya maru e tele lo wa se soifua la ma ko sur pese ma ko fa gwa happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Jezreel. Lofa angai le ngalo peti Maureen Seleni, Sauni and wife. Happy birthday to you. Ya Manuelo wasofana. Manuelo wasofana.
Manuia loa sofanau. Manuia le atua. Mai ni whamanuianga te tele se lua mo le awhawhine ia Jezreel. Hip hip. Hip hip. Tasi mo le tua. Hip hip. Ia, por klami na neva ngole via fita to filoi. Ile aso ngfua no bingalanga ama tariki aso malolo e malolo fu yiri ka ko tuta ya so ka ru fu si fa singa koma ai ya ni me oso fa fu se I mani tanto breaking news ia au te lola ai ya fu inga mani to tonga ai mani ne fiafi ai siata sunga loya se ledia bi fu sunga le atua matu fa to fatu so ifua mai mruya